O te whiwhi whaatalofa mo volo whantu le fo i vahenga o le afi. E le alofa ma le agalelei o lo tātou ma te isili le langi. Ia, ua mawhai fo i ona te mai lo soifua. O lo soifua lau le lei o lo soifua manuia ma lo soifua saonga le mu. Ai mai se o lo nei o la vai. Ia, ia ao la vea i ma ia ao ma whana. Ao alofa o ao whaola. Ia ma ao wha maoni o lo tātou watua. E le rei afiafi na ua te ala i titi lava 5 minutu ua te ai nei le tu lai wha. Le teibia mantou ini usila rei au te roa ki ora, tēnā koutou, tēnā katoa. I oi, haere mai, haere ra. I le mantou whare nei. Le ofisa autua le Blue TV. Langa o le maute i le vai aso le whaatau ina. O le ngangana Maori. Ia po le ngana a tangata whenua. Ia o lo mantou no nofo mau mawai. Ia o e voila lea e te whaafuka mai e te tauna yeisi nau whasi whai upu Maori e whai lea tai au ma lea tai au. Lea te inei ni usila. Te tauna e ala elo e le tai au e whaafeiloa i lo ainga. Kia ora. Kia ora. Ko ha mai o pea waka ko whaakonga. Mai langa ko ngā mele o ki ora ai sa ungan fesiri whaakonga. Ia le na, e te tauana whaisi nau fesiri a mami. Tamate, koro. Ele, ia waka me vai, o teine te tangata. Oh, it's koro, it's buru. E whaialanga iau kanganga. E lo le leia e lau whanau. O mo mea o ese palangkeke walanga le agau ki o le antau te tau maruru. E te whaifole le tamate. Oh, haere mai. It's koro. A taro whatu le pai o Samoa. Ta whatatele. E le rei foi aso tofi. Aso tofi le aso sumariva. Ma sina lo naiva fo o le tusanga. Lua se fulu ma le wha. Ka fiolai. O isi taimi e lipi e tau. E whainga tai e te tanu te tau taritonu. O le lua wha arenga ie. E fo i le tatu te. O le ata te mana tua uma ia vaenga memories o le lua tonu la tau ia. Pe it was just yesterday. Ia ma eu le alua le tausanga. O ile ua silfia ai upu e mazania ile talanga i uspa ia. Pa mai e o mai taimi maso e pupu ua yaso. E pupu ua fo ile pupu la le la. O le a tele le feitanga i masi i taua. Whanau i mātua i whanau ia. A kou sila ku la sa moa ile angoa i me ukula i mai ma le meo le vivesi. E peifo au tato i ele whaatalofa ma le tato whaafeiloi. Au vai atu share solo mai le to tele kau ai nga ka ambale ma kau ai nga tangata risita mai tia onga tele lo pole ale onga le ene me ane wa se tu se onga na sa tia fu le au kolisi to tonu sa mo o ku haris ka mai me nga li ya ia ku ale ma tongi to le popole po fe po ye la via la tu are kongi ele e ano pe ka e se me ko kingo a taunga tā po se fale po se ka avale le popole po sa vali ese ka mai kiki i pa ile ma au kongi aku e le popole po ese ro makua po se ko inga a olonga ka ma voi po longa kinga po so nga inga la ngofo mai o e le popole po si ia ye e se fai le sanga pepe fa tua madua le to e ua madua mata utia le me o ya sare fa pe mo ai mafua onga ua iai mea ua tele na ota mai ti wha amaloa yo la tau mafufau. A whai sa le i tupu. Walanga a whai ua pāle o inga rongor kala kusi fu mai onga i pāle o ai. A whai fo i la laile i pāle o ai o le o ai masangia. E iela le mea la ua pāle mo au. Iyo e iele mea la ua aru whai. Ua wha amaloa tia a ile mafaufau. Ua madua le toiloa i se vātua oi. Wale to ilo se vantanga tau se vanta puia o kelenga a talo fale mo folo fantu ono o winga wo fa ya tu itara nei o vai tau o soifuanga wo tatu yai o pupu o me uma a talo fo mo folo fatu ia i wo ma pa anga mai ale tatu por klame o le tauta ya e ile tautua fa wa wala Blue TV ile aso ma tu ora fele dei
o le tātou proklame fo I whaapitoa e masania I ma le tātou loia. O le loia o le tama e pe fo linga e le titi e ma ini lau vai. Iyo o le tama e mata I pepe au le lei. Ia e sawa ia malona suki. Tūlanga te tasi a o se tangata wa iai le whaato whamanino. Tūlanga foi. Ia o le tūla fono. A whiawhile nei. E ere mantou malo whaalolongia. Ai o te ia lula introduce walanga va vea na umale tato me ia tu fa te tato was so fu mas fana langa le ready ka ko whakarango tato na ready o tato malo ready marka ko vaenga to to le wa I uma tato I alo ele tele fu e na tele au tala ma isi vaenga e fai to tato tala mali e tato ona ole le ngata ile o le fatalinga o tato wa malo manisi o tato au ka nga ko ngo foi ro su ma wololo ka ko I alo Iyo. Ole fatalofa mua e amata mai I le aufaigalu ngale tua. Malo a fu ai la ua maua. Malo le soifua maua ma le langi matafi. Ia ele nei foi vaenga o le afiafi. Le anga le lei o le tua. Iyo e. Fatalofa yo tou fale tua. Po fea le tafor ke lo pele whaafonga mai ai. Ia matua whaale nganga o tamao tina o le ngalu ngale tua. O le au tālai, o le au whaamisio ngale, o pātele, o a uma tūlanga tau tofi maurulunga. O le ngā ruenga le tua, giora mo utou. Maru ia tufo ile vai a soringa ngana maoli le reia lungar proklame. Ai, ona use e mai leo te whaatalo whai wo, mamae, mapaanga mamae. Maia I se tamama se tina se lau kausanga mo nga kupu o soifu e fie I programme ma fa solo mai le iva se e saua I lalo I le tūlanga fo I le leono lima le te pensionai a fa pe o e maua mai la u fa ta lofa ma la u fa malo le nei fiafi fa after yet I thank God for you fa after tele le tua e fa manulo lo to le tua ona o to mana to tapu inga e o fo ina yo matua o matua lai soifua umai la ua ia ua pasi unga maraka I varu se futu ia o le sila ka pua I mai malele o ma te talo mai Samoa se o matou ainga ma se o matou nusa tupaitea se o tamale I nei ma se o tamai Samoa ia mapusua tau ialo ia ma na ia aunties uncles wakele umaku uma le tawhai au se talia Samoa Amerika io nei ni usila la loi so se taf fa fitai atu ona o tou malo te talo o e o ta ua o wo mamae a asiata ma le tauta ia e ma le Blue TV po o e le tauta ua tua lo suafa fa fitai atu share le tatou por kalame ole anda o ilo manatu langa ole ua ado le mato au va ole melia la kango yo ban ko faya ka ko swinga e faya tua e faya asiata swinga le tato au futo tipo poli le la tu le tato wa so soifua ma so fa nau fa o nga tutun ya ka mi fo nga wa makwa papa ku ile au makamaka ma au mai mo e se foi tato fa sisilanga talo fa tu le fa tu por tu fine mani noa ma tia fa so to loa fo va ai ya ma tu fo ila lau na California ma lo la verse fo mo vi vanga fia fi to tele o to o lea ua to ai tau nuu le mantou va se tolu. Sunga loia ya sauni. O le sunga le Godfather. Ioi. O ua tau le maua iso tonu le Godfather le pofe tonu le tangatai le mamau. Ai asau malan telefoni. E mo te langona tua il fastipu. Ia le leo le telefoni. E le mawhain tango titi lando e mana o langa fuila o anga fa Godfather. O ire u tau masalo mi ai. Pei ani Godfather mai o mei e tau su e Samoa. Ma foi e o mai ma foi pi le popole ni. O le wa o le mantou malo fa alolongia I lungo le sum. Le fo o join mai. O le pulisili. O le matanga ruenga o fa masino ngai Samoa. A o ye fo yo se loia. Ioi. E peia ele I umantu ele leva ona fire fa tonga. Ia ma admit I to tonu le pa. Ua samai ina foi. Dona la e fa loia. Pe o sa mangolanga pe. Ia le sunga le pali I tele John Taimalelangi. Ia si mai ai lungo te te ia wala e se ai si proklame se ale fa kanonga me fa kanonga. Ia ai si mai foi lunga. Se I fa si tatu dala. Io e melea o tatu malo fa lo ngia ngai lungo tatu proklame. La tatu atu tatu malo longa.
ai vai le manga ia ta totu marolonga make sure e matua fa malosi lau kofe malau ki mai se o lau koko sa moa fa vevela ia one e totu lai fa maulo fuspa ole a mantua fito ai pali i mare me ofisi a to vai foi ana na filta to fata no nga sports tele no ina ua maua mai foi la fionga ngano mane mana ia Rudolph Moasi lungo le tanto te ya ia wa vai le te mi ho efele ia ko fa mo ngapi ia ele atu ia wa mana tua o la to tonu ane le sa fa i to tonu o e ta tau foi la ona mai se tala le matali le mai fesili leo le afesiri ngai ia walta tu fata talonga ia vingala la tala o le ala la tu le tuita tu wasefo mas fana o ke pole o lo wasefo mas fana e tau teo ia i desita tu malolonga ai ona o le ava no o mau mai ele sunga ia bali i John Tai Marelangi por sili por CEO fa urulunga o le tanto matanga wenga por official fa sinonga isa moa i lungo le sum mela lea la tatu tu malolonga avoi mai fa feilo ai sungai loia to lua sauni and babali i John Tai Marelangi and Godfather the one and only le a jaua manufui Nelson Pearson i longa tau te ai. Le leo ni vaenga tau puiva tasi dua. O lo tasi fituiva tasi dua. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātu la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau ba anga mo tupe whamamoli Samoa. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Seal plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. Seal plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. O le taimelo watile o toi ono minute, ona afale o le tula fa le taimia manto o wini usila nei. E pe ono whai atu a fo i mai ua tātou wolo i le tātou whaatara noanga a mua. Ya, o le tātou main, fo i lea main event, o tātou ele ini meo ni tara malai le via fili nei. Ya, o le ua adore mātou au waa mazania i pe ono tau tuli matanga wina, ia so tofi taitasi, sunga le li loia, sauni seleni, ia po sauni uni mea lelei, ma mea fau, ma mea matautia, seleni. Ia, ma sauni so se mea, luma tua, lunga lalo au tafa ma so se teimi. Ia le na, ai mai se, ia, the one and only godfather. Ioi, the father with many children. Ia, le a taua, sunga le a taua, marufui, Nielsen, Peterson. Ia, mai fia whailo antu. O le ua mawara mantou wa vanoa. E le puresili o le tangata fo i wa tau le wale toi whaingo fia o na maua. Iyo. O le puresili o le tātou matanga ruenga o whamasinonga po le ofisa o whamasinonga. E suru whanga uma iai le atunu o mo se la vea. Sunga ia papali i John Taimalelangi o le sunga fo i le li i lo ia. Iyo e ua wha uina, wha pa ia ina, wha o ngaina. Ia ma o le ua mafuta mai runga o programe ele nei vanga lo fia. Whatalo fatu. Lau sunga bali tele, e au tele tau tau langia, au tu te tele mau tu tau langi. Langa iei le fai tau wha whare upo. Ia a wa esu ma ia, tu lau na le nofo lea e, iyo, ma pa ia wa, sa ma le toa ma o nei tu te tele. Ia ai tu ma tila i le lau ngā mango maruasi ufanua. Ia, o matangi una whea ngai maleanta, o tua lava o fui fatu. A talofa, pa wheloa i lunga tatu por kalami o tau teia e newa ngara fiafi. Ia, whawhero atu fo i ma whatalo fatu. Ia, wa fo i le nei a whiawhi ma le tātou whaasanga inga i lau whionga le li whatonu. O le tātou po kalame o le tau te iae. Lau tō wha le vai malai, ia lau tō wha siata. Ia ngai whaingta e ono ia te oe pule o sa la whai.
ia o tutaulangi na foi e fio mai le fionga ia li ataua manfui ia whapea foi le sunga le liloia le sunga ia sao New Zealand ia lo tō sa se tolu ua pa ia mawhainga ia o le ale o iai se whamatalanga ua o pa ia lava e tū mau mausali ia e patalo fatu soifua manuia ma le lange mama. Ia, tātou tau whai whatalofa ia, te wai whi whatalofa lau sunga kot whara. Langa o mātou watu pali ilo, o le ua alua i suafa ua uma o na tā mau lunga o Porokalame, ka Porokalameina. O kot whara ia ma le sunga le ilo ia, o le Attorney General tau te iai. Ia. O le lei foi lea ua la whaasawa inu ka upu wa kot whara matua ia pali. Mo ko o ka fa ye ngore le la ko fa fo ye ka po me se mo ho ni po e ko ba ye la ka lo fa ko fa mo ko le fa mo ya le atawa le ya matua o inda uma o le le ya si le ya la le anga tonu manu o sili la sunga loia sa uni le la sili sunga por sili o le ale mafu anga tonu wala o le ha ngumi ma fasili mai le tunu asia tau le atonu war kot fada le kot fada i po le o le atonu la le mafu anga wa fai e ai papa kot fada le sunga le at mai ke pisa lo pisa fo ale ke o sai mai pe se sa wa mai pe ya e man tua foi e tau mai le upu le winga o le upu asiata le upu le kot fada lo winga le god of all fathers. Wa vai tangata le ya taua siata ma la viola di loia. Ci ho potuto vai tata voi lo Vito Corleone. Si kaile ko ma lo e fale mingoi ar ko inga. Ai e mingoi ale ya taua ile fale ko ka kaile ia se me kaumaki. o langa ma le tofu yo usa tele na o whainga ruenga mua i le vahenga fo i lea are ayarti. O aulana tau no mai la la ufa winga nga i le vahenga fo i lea te mire tau su e mo me o child support mo me o lea la no tau whapea uia ai pe tau no mai le upul na i si vahenga whapena su e ngā mo faras. Ma tua foi siata o le mele fio mai le fio nga le atawa. La ia le pa foi le so. Vai westa. Ya. Au ke la ngonga la te nei asia. O ke la ngonga la so le wa pula mai le ata. Ova. Baro. La de pes kana la o le malo para lo yo ma ko la mangi fias. Ya. Suanga la va tele le wa umi fo ya so mataimi le to mo se la malau a fionga ile faunulunga o le tanga ruenga fa msinonga ia po o lau sunga fo ile lilo ia. Once again le nga o le wa taimi le nei o le wa e to e fio mai ai as an official lawyer e lungo tato Porokalame ia mai liska ko pakpaki ri langa ole o taimi oi. Ya. Tau ya e pe o le ngo le nei fo Porokalame e le fai ngofie ia le tau lowina o le uru mamao e le fai ngofie fo i le tau apa le la au mafala i tūlanga o suenga ma le mafaufau ia ma le talo i le tua ia ai whaftai leanga le leo le tua wa tau le ai o le tau le penga ia ua au sia lea matatia ma o le atele fu inisi matatia sili atu ia o le anga i fo i lau fionga me se fo i o le tau tua i le atunu ma inga me se o le tua. Ya o ma tanto atunu amataia siria mo o ma isi tanto atunu ma nga ruenga fai o le nei fo i vai me se fo i o le matanga ruenga ai tanto tele i atu mata upu fa tulanga ina mana i fesili lau fionga. Malo va ftai siata ia o le tulanga lava ia o stato atunu ele vaina ave se le upu le o Samoa la le Samoa matalasi. Manuia lava se o tato atunu i ona vaenga uma. Ia me se fo i tūlanga lo ia i le tau ni se o tatu tunu ia mo i lava o le la ia e le vevela telefoi o lo fangia lava le tua ia se o tatu tunu i tūlanga ia ma pui foi sa mo e ao maleanga le o le tua
o te mini foi asiata maloto sa se toru ia o le lava e fa solo foi na pisi tatou wata penanga o le tatou taringa malo tatou fontanga foi le o le chokam le usuia mai le masino fo ia o ese foi le vai ngai no mafio anga a mata mai lava i le mala valele fa solo mai le talfata ia pia a ngai le tule a ngai nai ia atu ale pata ma fale a lili msi umu ia le fanga fa pe foi sa fata ma falata te le swinga le matango fio ta penanga no mafio anga ese foi le tu lai mai o no mafio anga tari sa paia ia le fa mo le malo ia le taringa malo wa taringa malo uma le atulu ia wo sui foi le va inga no mafio anga wa tili aina la le leisio tatu atulu ia ole tulanga le na piona ia tatu atulu nei vai tau ia te langona fo ia wo look forward uma le atulu wa taringa malo ai mortemine ia lo solo nga le me uma vatu le fa sili ia to flasiat malo faftai malo lava le tautua atunu ia e tau te whaia mea sili ia manu malo ai lava i tūlanga o vaenga e tau lelea walanga o le talalea le tusi ra apostolo Paulo ai ia nisi mea e tau lelea longo lelea ia tau te ta ilia mea uma matulaga uma malo fo i le tatou atunu o whaaleo atua i e tau ala atu i lau fionga i le pulisili o le tatou mtanga nuenga o le whamsinonga o le a sui tonu le matore niu o le tatou taimi tulanga ona inisi o whaafsiri a matatu na iau fasili e a mata ia ona lafoale e whela fwai mata whela fwai ia le nei aso fo ina i whaafsiri mana e uso nei vajola pa ia maula mamanu o lau fasili mua mua o le ua pasia le whaitaunga lona lua o le toe suinga o le tula fono fo i o le suinga o le whaavae lea sa sui mai le HRPP la whainga whaongai ngō pati o ne whengo whenga wha manino i tangata le sa sui mai fo i le taimo le HRPP lua whiro e sifuru suinga te tele o pili fo i nei ia o le lai mai tau atu na le wha tausanga ia pe lata fo i le wha tausanga le le uma le wha i o tausanga a lea ua toe wha fo i ma toe whai fo i te unga le toe wha fo i ai le mea sa iai o a fianga te tele a ua mafua i na toe whaia ai o le fesili o le si vala o la fesili lea lau sunga le puresili ele i identifyinga ele i sila ane le to adele o faipule o le HRPP sa iai le taimi 4 years ago e te le a fianga o tangata i suinga ne ai se a fo ina le mawhai ai o na tau whaatūni manatu te te ai ai peita i ane ua pasia uma 4 years later le ua atu le whainga malo ia mawhai e tau whaatalitala noanga lau fionga manamatanga ruenga o le ua toe ave hama toe whaafo i pea tangia me ua toe whaafo i ale mesa iai e se le mesa whai mōmua e mawhai ona e tau sauno a mata mai i le vaenga lea e se afo Malova ftai to fasiata ia e nga foi lo finangalo leo a matai tato fatanoanga ni fiafi wa pe foi na mai tau mai ia o le o te unga i o tu la fon fa vai ia mal tu la fon fo no ma sua falesa pasia a il parlamento de o il allo le fainga malo ale HRPP po le van fa foi puia ia tau tangata le ala na pasia le o ia leo tatou o mai le o fa a leo tatou anga i e toe fai swinga i lalo le whainga malolo tula i nei le whato tua i le tuasa mo utasi ma fuala ia i le valea ia lea fualinga mai whato a whatau sanga ia na ia i fo inisio finangalo o whapea mai po lale mea o wawe whai ia swinga au lele i lewa na whai swinga tula fonu whamai e le ngata i leo finangalo fo i le tula fonu e whaalu ma tatou vava ai po lea foi ni au ngā o swinga sa whaili i le rua o pe o lea ngana o lau whafsili lea ua a matai tatou whaasoa siata o leo pumoni a siata e lea te i a ngā i e whai swinga nei ma fua i sea ona o le fina ngalo o lea tunu ua tuina mai moni swinga tala whea ngai e whai le tatou tula fono whaamai ma le tatou tula fono whanua mswafa e le ngata i fina ngalo le atunu a o le fina ngalo le whaamsinonga ua tuina mai
o le finangalo le society alo ia ma paanga masani al tatou faamasinoga ma le tatou tagaluega o le upumoni asiata ma le tatou pokalame ma tu faafogaaga mai a le atunuu e le o vaenga uma ia e agaʻi ai suiga nena fai le luaʻo o e pau lava suiga ia ua agaʻi ai le tatou tulafono tau faofi o le faamae ma tatou tulafono fanua ma fafaluaʻo o le maitau ia afianga ua iai nei tulafono ia pena pasia le luaʻo ma e le mafai la ona tanu i lalo ma teu lalo nei faafitaau ma pe ona silifia o lea sa maua mai nisi o faiʻuga le faamasinoga maualuga e o lava le faiʻuga lata mai lena faitalu ai nei i le va o le malo ma le taupu le fioga pule ia tila e o le faiʻuga mulimuli lena na au mai e totonu le faiʻuga na le faamasinoga maualuga le tulaga faaletonu o tulafono ia na pasia le luaʻo o le upumoni la siata ma le faafogaga me le atunuu e lē mafai ona tatou alu faaletonu ai faapea ma e lē mafai ona tuufaua le faaletonu e fananau mai ai nisi faafitauli le ua maitauina le temi nei ua iai faafitauli ua amatanatulai mai manatua foi o nei tulafono e pasia le palemene ao ai e faasinotonu iai tulafono e faasinotonu i le papaia ma le mamalu a Samoa e faasinotonu i le faamasinoga ma lona faaogāina ma e tatau la na faini suinga talefeagai e ua tuua le faafitauli e alu manatua foi le upu foi le masani ai tatou aua le tuua le poʻu ia papala vaatu le faafogaaga le atunuu aua e papala loa faitalo na fai ai se togafiti ae lelei le fai o le togafiti ma le fofō le taimi nei manu e leʻi faasolosolo ma ia mafananau mai ai le tele o faafitauli o le agaga tonu lava la lenā asiata le ua fai ai teuteuga manatua foi ina ua faagasolo teuteuga o le faavae i le luaʻo na tou tasilafia na matua i tapisa le atunuu tetee le faamasinoga tetee le sosaiete alo ia o loo iai lo ia ma le sosaiete e lava le latou silafia ma le tomai i tulaga faaletulafono tetee le toʻatelo le mamalu o le atunuu o le a le mea na fai lava e ui na iai tetee i tulafono e na fai a o le tulaga foi la iai e leʻi faapea la e leʻi faaogāina i le faagasologa le teuteuga ia tetee na faaogā uma na toe agaʻi le matagaluega toe au mai uma finagalo tetee ia mamavaai i tatau ana fai ai se tulaga ina ia sologa lelei ai le agaʻi o le faamasinoga i le lumanaʻi ae maise ai o le tulaga o le faaogāina o tatou tagata ma le aafiaga lea ua aafia ai o tatou tagata tatou talanoa la siata i le teuteuga muamua o le tatou tulafono faamae lea luaʻo fa o le a le teuteuga muamua o le toe tuu faatasia lea o le faamasinoga i se itu mavae tasi tu faatasi le faamasinoga unified court structure ua toe foʻi le faamasinoga a Samoa i le tasi ma le itu mavae tasi manatua foʻi siata ma le faafogaga mai so tatou atunuu le tulaga i le tafatolu palemene pulega faatonu ma le faamasinoga i tumavae tasi palemene i tumavae tasi pulega faatonu i tumavae tasi o le taimi nei ua vaeluaina le faamasinoga a Samoa ma tatou ua o le tulafono le taoto ai le tatou tulafono teuteu o le faamae luaʻo ua vaeluaina le faamasinoga a Samoa ua ese lava le faamasinoga o soligā tulafono ma le vaotagata criminal civil courts ese le faamasinoga o fanua ma suafa tofu laʻua ma le ulu ua lua ulu o le faamasinoga ua tulaʻi mai ai ua lua faamasinoga ua lua foʻi ia ulu o le faamasinoga tulaga na le taoto e temi nei malo faafetai tele lava o le vaega lau tatau toe tulitulia atu lava i le paeaʻiga ua tuanaʻi atu ona le uiga ua afua i ai ia palii majority o le malo lava sai ai o le HRPP lava o le talia le tetee le finagalo o le faamasinoga le talia finagalo o le asosioloia po le sosaietioloia o le a le tua o patatua na mafaufau ai o le a le ua e toe foʻi atu o le galuega sa e iai muamua o le a la le latou faamaninoga o le a tonu le tua o patatua ua o latou manatua i lava sui pea
sui pe akusa lava pe o le ua faukua mai tangata tonu e whaalili ua le tūla fono i le vāno nofo tawhatoru nei koe avaku ai male vae ngā lo ia e lea i lava. What was behind i le naunga o le taitai ma le HRPP pe ma whaiu na e sau no ia? Matua foi siata. O le asisila ia i le te elen te ai ia whamsino le whamsinonga. O lai matila le lato te i le amatanga. E le i whaia se public consultation. E le i whaia se whaatala noanga. Ma le mamalo le atunu. Ai mai se ai. Asisila ia i na watutua tasi se o tato atunu matula i mai wa le tato tula fonu whawai. E o mai le lua o. Fai lor swinga, wa matua te le ai la faina o le taatianga o le tawhatolu ma le taatianga o le whamasinonga. O le upumoni la si ate tusai ma le whafisini. Ia, e ai lava le tūlanga voi lea i langona. A tonu aina fai nei swinga, mo se manuia o ni tangata. A le o se manuia o le atunu, mantua voi, o lea sao mai le langona foi lea. E whamati e le whamasinonga whanua maswafa, whamati e le tū ma le anganu. A mana ia aia tau to tele le tula i mai ia lima fai pule o la ngona mama faufaunga ia na mo moli ai fe au tau fainga mai o tula fono le na teu le fa vai le o le na ma fuai na fa pe mai disi o lima fai pule o ma to la ina tula fono ai pe tai ani o ese le nga wa nga ai le la vala ta pise termine ile ia to tele ai le se me tono ta tula fono fa mai ele ngata ile asiat e ia te tonunga foi lea se o faia ma se tau iai le tūlanga ina ia whapea o na manuia ai nisi i teunga ia ai me se lava lasia tamantua foi o nisi o maenga o tula fono nei o lea o toe tatala ai le avanoa e mene toi loloina ma toe soesoina whai unga ua tā mau ma mausali i le whaamsinonga whanua i ai whaamsinonga Samoa Maloa whaaptai te lole muto e whamarurua tule i le pai o le antunu o sita mai hiccups like titi as na mai whawhitauri le titi o na o le tau whawhonga mai e sele matua la lango mai ma le o so whaatau tau mai o timunga. Ia au te lole muto e o kei mai le tūlanga le tātou a whiso te inga po e toi tau maua mai a John le tātou. Ia, o le kiria tuarava. Ia, okay. Se kono se kwal tātou et lea whamormole, se ia ta vasa ia whamanulua tu se i vasa i le tātou et. Ia, ona toi whauaula i o le tātou whaatatanonga nevanga le fiafi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Leoni tasidua, o lo tasi fituiva tasidua. Taimana wajile ua Joyce, fulma fitu minuto na jano le jula e lima i amanto a Joyce sulua whasawatu. Whamalunu watu ili toi te liu mai o le porkalame. Ono len falfale tonu le tanto Facebook. Ai mo le ele fule la pete ia tu mo to tele lava. Ia le toi tila te tonu wa fela tole mai mo lungo le YouTube. E toi whamana tōtu la mo o tōle lungo Facebook. Pe mana ia fōi ai a tōle mana o e ngai whaima tau whaale tonu mai. Ngai loa lo fōi e le ti apolo o lea ua ilunga le tangata o le tua. Ia po le CEO Peto Sili na le leile amio. Ia amatalona whaitolofi mai fōi tau tase i waia matulanga whapea. Taro siari ele o
ele o vaenga kot fana le le Nanga pi a rua lo foi kot fana dunga asa pi a rua lo foi kot fana pi wa kau Clash. wa clash system The War of Titans. ya melea o te a failo atu il jelo dato ya mana ya lo a fa pe fa tali YouTube al Facebook me ilungo le YouTube va ile ngo ile lungo le dato YouTube channel ya ile ni vanga fa maru to ile sunga pali to e foi mai lava ile vaenga mana ya le sa no ile wa fa manino antonue e ye ma ese mai nisio tu langa fa ale nu uma a o ma fo fo ngala fo tanga tena o le tuana sila fia le me na fu ina na we e pas o la u fesili le ona la fo la no ina nisi fo yo le ile u so ne o le la u ta o to ma sia ta to wa mio u le ta fa to lu e pe yo na masania a u ta fa ka ko ru sa wala ile upule wa o langa o le mo va lu ina le fa masinonga lua maulu e pawa kukusa o lea la iai le afianga le na tupu mai nei le keisi le tati ia fenga ma le au vaatu logo fioanga. Ai ai la le kama isi ure ka kupu mai i le whawhitauli le na tupu mai le tasi o nuu isa la fai. Ia wata ua le fioanga fo isa la fai o lea ua la walunga. Le tūlanga fo le tangi ea a esta mai ta isa tangi o ni winga tasi o matai sa fai iai ma tunanga whapenda. A lea lai whakari mai whamasingonga ma walunga. A lea avakule wa fai ari so esu enga lea ya kele la le wa fai le pule matai fai le la tu so esu enga mo moli atu male la tu tala le fa masinonga e le fa maongia le kangia le kinkiki le wa fai aku ya oko o lea la wa pe falling wa clash ai uru ye lua walanga o lea wa avatu ai fo ye matualo ia la me o communal right here em fai na tu so no vanga le fa mo bolelo sunga le pursidi. Ia tāwan mea leo e sauno iai, e mesio tūlanga leo o lua i neia tātou whakasinonga. E whawinga ina le tūla whono whawai. Leo ua tuu iai le marosi anga. E mantua fo i le te imisasa wa i tātou tūla whono whawai. E tasi ia le whakasinonga. E ona le tūte, e whawinga ina le tūla whono whawai. Nā le whakasinonga mawalunga. Lea la ua tūla i mai temi nei. Mo vai lua ina le whakasinonga. Ua tofu lava la whakasinonga i e lua. Ma pule anga, e whawinga le tūla whono whawai. Ona o lea la ua ngai mailo vina ngalo sia te tūlanga fo ila lea o lea ia to tele ale pule mamalu ali ma foi pule. E pe ia ona manino. O le tūlanga lava ia le fina ngalo ali ma foi pule ai me se pe anga i fai anga to fai unga. E leo se mea fo. O le mea o leva ona stawai. Ai ona manino. Ia fai unga. Ina ia awaine ia afia i se soli ngā tūla fono. Wai fai lo le fai unga a lima fai pule ai afia i se soli ngā tūla fono le la tu fai unga fatino. Ia ele alo lava la tūla fono siata. Ele tau ana fatino morianga tana whengai. Pea whapea wa afia ono le fai unga a lima fai pule. Le peila le tau pule wa e sauno ia i le foila na ave manino an fina ngalo le whamasinonga. I le aia ina e lima fai pule o le tiute fito tonu i le whamasinonga. E peila o tūlanga ia, o lea tūla i mai iai fe ese inga, ona o le lea mautonu o tātou tangata. E mai se ai o le ave se ina o whaamaunga ma whaamtalanga, ma whaapea i loa lima whai pule, o lawa iai le lātou malusianga, e pule i lava lātou. O tūlanga lana, o le wa avea la le lea mautonu o nei tūla fono o tātou whaunga ina le teminei. Lea whananau mai tūlanga ia, wale upu moni ia, e leo iai foi tui vale le pule mamalu ali ma fai pule ia la tau fai unga fai o lo iai le tō whama le whautanga fai iai fai unga e malu ai le nu malu ai na fio anga ai peitai ane a tai se ina lo le pule mamalu ali ma fai pule i le whauinganga i e o whauinga i tangata tūla fono i le teminei ma fua mai loa ma whanau mai iai whawhita auri lea ma ele te tau ana tupu wa le o tūlanga lava sa tātou sauai. I o tūlanga masania ia i whasalanga e pe o nei ia i tūlanga le ati ma le lau ma tūlanga wapena ma a fia e me to tino. Aina ua manino le tūlanga e tauna e tūlanga fono. E ia i lava le tua oi o whai unga whai.
ai au nei so wa sopo lo ale tua o yo fai unga fai wa sori tu la fono ia ele alo al tu la fono e fa atino lava morianga e pe ona ta oto mai e ta to tu la fono sori nga tu la fono le a foi la wa ia mata upu ia pe no vai e mata upu ia wai o atu le fam sinonga wa le lopo fe me a o ia pe o le fam sinonga fo numa fa pe o le fam sinonga ma lunga o fetena inga la ia le atunu o a fianga na tu la fono ia ia terminate wala i lopo fel fam sinonga la fa longo yela tulu pe fa longo fam sinonga no swaf pe fa longo fam sinonga ma wolunga le la e tula i mai ai le polenga a alu le ma faina tali tula fono wala ma faina tali le fam sinonga e fo for fa vitau wala ale metu ia tula i mai lo o sa ili lo le malos o sa ili lo le malos le tulanga mai e ono tutupu mai ni fa vitau ta to tele fia va ai ai man tua foi te ni sa wa il tato tu la fono fa vai no tu to tasi so tato tu no c'è na file bu sa mo na file bu ala tu no e ma fuasia e na tasi le fa sinonga sili o lo fa malu tato tu la fono fa vai o ina to e ona ina le tutte le meta ona ia le ala file mu lava a so fai mai tanga te fa sinonga e foi ma le tali wa i tu sai ma tu la fono al termine a so mai tanga te fa sinonga o le lo poi a fa longo ia o tulanga na leo tula i terminei mai e le tau na tu na tu lo tulanga le e ago e per fa le to no fa se fo le ala ia ta to te unga ia vai to e fo i al fa sinonga sa mo al mesa sa wa to e fo i ta sir fa sinonga fa mal fa sinonga ma walunga e fa winga inga tu la fon fa vai ta sir fa sinonga na to te fa sinoina ai ta tau fa vai e na o fa sinonga ma walunga ai tu mau pele tu malanga no o le matafa i o i patino lea, ale fam sinonga whanua masuafa, e lea ia mai ia i fam sinonga mawalunga. Lea lava la e whātu mau, ma toi wha mau sa li, i a tātou te unga leo whātino le terminate. Malo whaptai, lea taua, e ni nei vaenga te whiwhirigia. Whaptai pāli i tu sa fo i ma whamamanga o ia vaenga o e sauno i ai. O le whisiri fo i le pāli i lausunga, ai se awalei o na a ngai whainga malo e whai teu ai le abi ese a tōr tu la fono. O la le winga o le melo keu ai le abi ese a ko le kula fongo nga wha ako pelau. O nga e le mafoanga o le whesiri. O le sa whaangaro nge skasi o whai pule. O kua inga ia lausunga i le sese o whamkalanga i e whaingei. O se kasi o mea o lo e whesiri whapea. O lo iai ia fengange ia le ia kau fai kele il fa Samoa ai le il fa palang o le fa la fesidi o kula fonge e kusi fa Samoa fa palang le pe fa palang o kusi fa Samoa le aftai le atoa wai e pe ia na mai tau mai e tatu sulinga nei o te unga o tu la fono fa vai ma te unga o tu la fono fono so fa o lo tu mau per tatu tu la fono fa vai len fa va te simon o fa solo mai o me termine na o teu unga alo tu mau per fa vai mai ai ne tu la fono te simon o me termine e le se termina solo e se a to ai tu la fono fa mai ne foi la fa solo mai ana ta to termine o le anga i lava e fai teu unga tu la fono fa mai se ia vanga na ai le ta to tu la fono fonua ma swafa mantua foi lo wai tu la fono lava na fa sino ala mo tato fam sino fonua ma swafa o le tu la fono fonua ma swafa te siva va tasi o mai lo le o fa le anga ina a to lava le tu la fono te siva va tasi ai fa tu la mai lo tu la fono le o o le tulanga foi la o le tato te ngai e te va en o tu la fono o ma na ia lo sili le atawa po la me o le soli se ai ne tu la fono o le tulanga mo ia le atawa e le mfai le tato ave se tulanga o la tato te lo ma tato te tonu tu la fono o na le lei na so longa le lei e lo ia se fa le tonu tu la mai e pe no vai atu e pausu winga ia nga ia e te ma fai swinga ia o tu la mai ia fa fitau ne o tato mo ma wina le terminate swinga ia tato te loa e le tau na i tonu tu la fono ona e a fia i tangata to ia a fia i nga ruenga patino al fam sinonga o le fa winga ina o tu la fono le la tato te nga e fai swinga tana fea ngai a o mea lava o le ia tato fa alwa per tu langa le ia se iva na foi walu mai tawina o fa le tonu ona tato ngai foi la ia fai swinga tana fea ngai e sui ai na fa le tonu a wa o le tulanga na i
i le whaavaina mai o le tusiaina. Ia ma le whaingo swinga ta le whainga i tū la whono. Ia, o la ule tali atu ke le lopo aina vai pule wa sa unova pena. Ia, o ke le tali ai le ataua, tu e pela, tu e whaile la tu fia. A o lea o te mori mau atu mo o tau talatu. Ono au le i le mtanga ruenga o whamasinonga. O le mtanga ruenga foi o whamasinonga. E o le tūla ono lea wanga i le pāne meni. E paula tangata pito sili na malama i tau te unga i e whai. O le mtanga ruenga o whamasinonga e o le tūla fono. Lea lawa mato whamani no atua. Le tūlanga tonu le iai. A le tūlanga le ave ni whamtalanga se. Walo pumoni le ataua. I le mato whalongolongo atu iai. O le matua o le ngia le atunu. O le ngia le atunu. Ai mai se la le maule o pēma tau ave. Whai mai wa ave ese le tūla fono tau whaofi. Le a iato tele. O le whesili le ataua. O whea o le tūla fono o iaisi a iato tele. A le ala mea o le ate uke wai ma ave ese pe a wha pea ele o iaisi mea o iai. Ele o exist le mea nā le atau o le iato tele. Le ala e o ne wha pea mai. Wa ave ese le tūla fono o te ute o le wha veru o lua wha le iato tele. Le upumoni le atau a le wha fonga mai le atunu. Ele ise me tau se communal rights i lalo le tātou tūla fono wha mai. Mai le ai foi se te ungo le tātou tūla fono wha veru o lua wha o atangi ai le ave sea o sea iato tele. O le isi tū li atau e wha amtalanga i o wha longo i wha pea mai. Wa ave ese le tūla fono te uteu. Le tūlanga na whaavai i nei whaamasinonga whanua maswafa. I lalo le tūla fono whaamai se tele nei whaamtalanga. Ai si le sila le tūla fono tau whaofi teu teu o whaamai lu olu wha. E le ai ma se mea whaapenao i eili a taua. E whawhena ave ese le whaamasinonga whanua maswafa i lalo le whaamai o i nā tonu e tau na tū e le whaamasinonga whanua maswafa. Pe veo no whai atu le a taua. E lei whatoa whaofi le tātou whaamasinonga whanua maswafa. I le whaamai, i le lua o. Tēnā whanau mai level tātou tūla whono whawai. A mata mai tasiwa no lua tūtua tasi so tātou tunu. O laua to tonu le whamasinonga whanua maswafa. E mā fua sia, o le whamasinonga tonu lea, o whawai ina to ina lalo le whawai. E fito i tonu ia i le tūma leanga nuu. E whasino tonu ia tātou whanua wha leanga nuu maswafa matai. E lei whatoa whatulanga lai le whawai lalo lua o. Se sehe i o nā whamtalanga e tā lai nei whatoa whamati e whamsinonga whanua maswafa. Whamati e le tūma leanga nuu le lua o se. O le matua se ha, na o le ngia i le atunu toi ngā mawhau whaunga lea. O lea voi lau whapera mai. O lea o whai le tūla whono teu. E koe ave ese e whamsinonga whanua maswafa i lalo le whawai. Toi ave ese ai tūma nganu. Mai lalo le whamsinonga whanua maswafa. O le matua se ha, o whafarisi mese, nungorisi mese. O le upumoni i ale atau. Ai si le sila i le. Tūla whono tau whaofi le termine. E leo iai ma se vaenga. E ave se hai le tūma leanga nuu. I lalo le whaamasinonga whanua maswafa. O le nā lava e whaamausali. Whaamausali ma whaamautuina. Ma toe sanga whaamausali a tili. E tasi le whaamasinonga e whaamasinoina tūma nuu. A tangata Samoa. O le whaamasinonga whanua maswafa. La si pela mata te tele e totonu. E le ai fo i la se isi whaamasinonga. E whamasinoina le tūma leanga nuu, ma anga i whanua i fito i tonu a tātou whamatai ma whanua whaleanga nuu. E nā o le whamasinonga whanua maswafa. E le aisa malo si anga le Supreme Court. E nā tau te tango fia i le tūma leanga nuu. E le aisa nā tau malo si anga. E nā tau te tango fia i whanua whaleanga nuu, maswafa matai. Tasi le malo si anga, tasi le pule anga. E fito i tonu i mea ia. Nā o le whamasinonga whanua maswafa. Ma la lava tūmau. La lava tūmau. O le maule e whetā la i nei wape wavi esi. Ma tua se o teofo ai fai atu lava ele o tala whenga i le ole ngi o le atunu ai fai a le ala ua wha malama atu le mtanga luenga e o tu la fono e le ise mea whapenari a taua le ise mea whapenau iai whape uave ese tūmanga nuu i lalo le whaamisinonga whanua mswafa whape o le o tātou toi foi i whaamisinonga pālangi ma tau wai tātou tangata Samoa o pei tātou ni tangata ese i lungo o tātou rau ili le ise mea whapenari a taua le whafonga mai le atunu o le tua lalo voi se au le ngia na tunu nei whamtananga se seva pene ai sila le tula fono tau whaofi lai e termine lai manino ai le tulanga lai anga i e te unga o le tulanga nali a tau e pefo na tuina mai elo finangalo o le ka upu le mai ka waku pari o la vai fai pule le chapipi le mamala kula fongo le o foi akule e pele o mamala ke lang sangwanga o le fesiri foi ngai a pe pelo e se foi pule i mka upu e foi ngai ku nga la fa salanga
a pepelo kangaka wa le pepelo o falong so ama ko falong longa ku me fainge a pepelo mai ma kam fai me milo se kula fongo la ko nga fa sala nga fainge ko nga no sunga ya lo ya wa pa pe nga sa o la me fai kangaka ki nga lo pepelo ma le fe kawil me la fai mai ai ka mo fai la va di liu e se me ele mo i mai le kongol kula fongo le malo ma kongol palming a le mai kauna we fongo e fainge kwa le mamla marwa li cha pipila kula fongo ing swinge ale la ka fai la pepelo pa ka kongu le kongu e mo i mele fai mai o la fa salanga fai ingi fai pule fa penge e ka ofi ele mele o sang pepelo sang pelo pelo mako ya e mo dia nga voi e fai na mo dia mo tau fa balea o la he so tu la fono tau fa balea ma fai na mo dia tu langa na ala tu la fono foi fia mo se le sa wel mena e te pelo le atau ma tuala ale mo tu la fono tangata e mo tu la fono le tua ale pumonina la si sila fono le tua ma ele fia le tua tangata pelo sei fono fa pia tu le finangalo le songa le CEO ya mantua foi o le fasilile ya tau po ato inga fa sala ele ai se fa salanga pito sili ona talafea ngai nai lo o le taimi o le fainga paloka that is a public judgment ona o inala la va ai lo tangata o le filfilia ta o le atunu kaimio elections ua levanga EPP loa mako a le la mako ka ngofilo e faile le faiunga e ke le ko yalu kongi o with parliament they have parliamentary privileges o le mea whainga ka ia la ko ia e kongo fai o like lawmakers onga afia ngi kula fongo e afia e pea fa peo saungoanga ia faile fai kongo le o le parliamengi but I hope e malama ia kako kangaka Samoa o lo ka miola elections awa ke va ai se bribe awa ke va ai fa pe o lenga so soangi ku fa la nga e mga mi se so soangi because o le si lima kausanga it's very short a kula fongo lela fa le lima kausanga le e uma mai fo i mau o walo mafanga a kula fongo ngi la onwa afia pe a fa pe ia ko inga kanga ka reckless fa pe ngi e ko kongu o le parlemengi so pe o sa uia vai le falkula fongo ai lo fasili le sunga ya pali from a lawyer's point of view ai jere sa uni lo fasili mo sunga ya pali ngoro ke va fasili ali a ko o lo fai pule le nga ka wangi po o ya o fai pule mo ngan le ko kari kongu ye se ma le langa tau na manino langa o le o tele mana no fo i matenga le sunga le CEO ma le se fa fonga ma wala tunu po ai le fai pule le na o se me foi ngo kikile ese le wa mo cosa ngolo ia fai pule le e ele fa sa mo o le pero le community right e la fa sa mo ai le fa palangia o me la ngai a fa pela ko keling se kongi i le ko ngam ele nga kan ngam ang sila ba meskel a fa pela e sa ngo pe le lo e fa ngama lo le fas e pelo o le ka ke lo pelo a le lava fai lava ai ko ke le ngisi e ka kongi ai le winga ngal fesiti pe foringa mai a pelo kongo se fai ngamalo po kongo parlemengi me penga it's a felony charge for le lo o se fasalanga makuya a pelo ka ka politiki pe se fe me pule o politiki e o mai o le me kongi mai mai wa mafi tele do inga mele o mafi an mele pe a jawale to ni mai na po mo asu fo i tangata e to mo fai ale la u fa manino wa e ta u le o mai o ele fa pe te fatu a me u fa pito manu ya tasi ona fo ile le fisi de sunga le lilo ia te o le ta u yo la le wa e su mai lo sunga le di pursili lenga te tauna sa o ya te o to ofisa e te tauna sa o la mai ya o to ofisa malawa fionga o lo o fea ngai tonu ma tiu tele e mai fa mani no ngai le tunu ona mar malama le ona no fale le o le tunu e le fa pe foi la o nga vale nei fai pule tu langa le ai ka kaunga sa o mai le au nga tonu wa le au re pai pe ona tela no ona manino le manofo malama le tanto ko tunu le ina fa te yel tanto no le fifi lo sunga le liloi le yo la u fasile le songa ya pari se ia vese la kikialo your hat as a CEO. Ai kua elo hat as a lawyer. O la officially le communal rights.
ua alu le vai aso lea ma le vai aso nge o fo yang o usa ilia solo lungo constitution na Samoa le communo e paule le kai uma ke ma for communo fiu su e lungo constitutions ai paule upu e la me communo kitchen le kenga sia hoile ai au la ofisili lo sunga le loia a va pe nge yo o le loia le ole e kula inge representing kangaka o le wa afia la ko a sa lo konga po la ko right i la lo constitutions ai le va pe mai this is a communal right o ma ko o kulupu o le ala approach e ke approaching ai le i ko inga issue fa pe va mo le pari Halo waftai sauni. Tatu tala nolo ni me o ia tau. E iai ona tua oi. Mai le whapea a tau le ia tau. Ona le ailo ni tua oi. Mai e tu sa loto le ia tau. A whapea tu la i me se tua ingam tau whapea o whaonga mai le communal rights se pa se se ai se tu langa i se soli tu la fono o whai. O le upomania, ele se alu whanga. Ele se alu whanga. Whate ta inga. A faile o faile communal rights le ia to tele ali me fai pule fai ele la to fai unga e ati male lau ma susunu le falo le inga le wa nga i fai unga le ali me fai pule o le upumon ele me fai ona tu sa o loto le ia to tele le e aguloa a o soli ele tu la fono o lona winga la ele me fai la na fai tu la va pena ava pela va la o menino o soli tu la fono ele me fai la sa le ia to tele le e fai mo pui puinga ma ele na male la ina e ai mata abu va pena o tula mai o fai de fai unga ali me fai pule lunga le tula nga foi le o se mata abu tasi ele to family fautanga ai wa afia ai ni tangata wa afia ai me to tino o le upumoni ele se me sul fai tangata ila lo tula fono e fa tino ai ngol tula fono ma tula nga tau na ai e pela mele wa e sa no mai ile between communal rights, individual rights. Ele te tu tono tato tu la fono fa mai. Haya te tau fa mai tangata totas. Wa e a fia lo ya tau ia fa mai tangata totas. Su fa tangata fa msinong. E fa sa o mai ai tu langa tau na ia. Wa nga foi la la usili a saun. Ele tu langa foi le maule fa pe mai. O mta upu fa pene. Na le watu wa lim fa pule ma fa ina mai lumo fa msinong. Ona ya mo fa ta ua ele fam sinonga ai ate tau to tasile tono fa mai a o ma fu na fa ina lim fa pule ona le isela to ai ate tau tono le tu la fon fa mai o le pu moni la sunga i loia fa pe vol fa anga mena tunu e tu sai ma fa monga le termine talu na tu la meta to tu la fon fa mai e o me termine meta sivo no o to tasita to sivo no lua o me termine na ole ono amata upu fa peni na ilu ma fam sinonga mawalunga a fuala ye ono sfuru man tupu tau sanga tu la fon fa bai ono sfuru man tupu tau sanga talun tu to tasi Samoa ai na ole ono mta fa peni a ole maule feta la ine temne o mo kwa kele am ka ele se fam tala na ole ono amata upu fa pene na tu la ilu mo fa msinonga mawalunga ai na ma fua foi ona ma lo tangata to tasi ile va ma li foi pule ona wa matua ma wa e lava le tu langa wo o ya ile fatinonga o le fa unga li foi pule le ana ya nga ile tu langa foi le freedom of religion o right to fair trial ia ma le freedom of movement le ana o ya ta tawia le na fa mai ai fa unga fa msinonga i mata upu ye ono aina ma fua foi na fai unga le famsinonga ina wa sila atu le famsinonga wa matua i sopoloa lava le tulanga e tatauna ia ile tua oi o fai unga ali no fai pule le ala ma na ia ile usili ale wo talano atu le sunga i loia e na le ono na ia tatu mta upu ia i talu tu tasi mai tatou ia e wal fa se ina le atu na ole o mai o lim fai pule mo tiki o tu luma le famsinonga le se me va pena tato wo foi la fam sinonga fa nua maswafa man tua foi tato fam sinonga fa nua maswafa la ma nino tu la fono nu a fai mo fai se fai unga li fai pule ate o ate lo fifia e ia ilo wa no e te anga ia fam sinonga fa nua maswafa e anga ina fam sinonga fa nua maswafa e fam sino ia mori mawia ia ma fam talanga ia wa batri ona luma
ele fua fa un fa sino fu so fa o tu lo fa pe mai lole fa sino fu no so ia maria ali foi pule ona le tula fono le foi mai e tau na mato au I tanga to tas ele se me va pena ele ai se me va pena tu mai e fai le fa sino tono le fa sino fu no so e fua I mau ia mai asila sila tu ana fa sino fu no so o la sa o li foi pule e ma lo li foi pule asila sila foi o la sa o tanga to tas e ma lo tanga to tas e fa pena le fam sinoina o mata upu ia nga ia tulunga le fam sinonga fono maswaf ai le ise tulanga va pe fa pito le fam sinonga ile tangata totas ona na ola tola I tonu ola to wa ia tau tono tula fon fa mai se ele sa ole tulanga pe o atu se mta lumo le fam sinonga fono maswaf o le si o fa sili o le vaenga o fa vaele some of like le patu o fa vai in terms of fundamental rights onga ea a fia fo ila le especially right to life ea a fia fo ile a ia kangaka ilonga ia soifua po longa ola pe a fa pe ange yo lewa wa faise fa unga le ale nguma le male afio anga e faise fa salanga o le a fia ile le ola o le po soifua fo yo le kangaka mai longa nguma longa afio anga o le a se sila a ila ko fo ianga ma fa yesui ma avele fa mo mo fa le pese nge le communal rights ava pe ngila lo fa unga ngu ya ele ma nga mala inga yang isi fa unga fo ngisi afio anga le nga sai ai fa mangu va yang fo la fiafi yang isi fo kangaka which is it's an impediment to those people's life their right to life fa maka ele o I o le afike nga ia iloa some of our fundamental rights le lo constitutions ma practice ye ko ma fai e ku le communal rights le pese mai ai la ko ele o manga o fa sa o lo ma soi fu ka nga nge afia fa uma fio e tato wolo tulanga na tato foi lo le tulanga le sa weta to me o no po o te mile yo mo tala le na tu sa loto ali sanga te va tu fa fo anga le tu e fa sio ti sanga yo tulanga na ia o te me no po ai ele te fai le tu la fono man tu fo yo le nganga o tu la fono fa mai ina ia to afile mu ma ia maua le file mu I to tono le tu no o tasina mau le tonu te min fa mai tu la fono fa mai ina ia maua se sa moa saunga le mu mo na tangata wa ana le ai le tu la fono fa mai e fa ton fo lau e ave ese le mele a pula ka ko ke le fa shok ile ia fa manu va penei io tu langa na le sa ta to tu nu te minei a le ngana o le vaenga le mo ia tau fundamental human rights le tono tu la fono fa mai o inga pui mai ai le ona fai fa le tau o tu langa tau ona ia pali o koe fo ia la usiri le fa pula makanga fa mo le langa le mo workat ava pe o le opa si skula fo ko ngol parmenge e ave kula fo ngol fa sa mo o fa palangi lea pe fa palangi o fa sa mo ile aftai tawo ia la usiri le tau ma se tasina mai ngole o lo tau wa e tu langa I le fauseino tatu tu la fono man tua foi o le tu seina na vo tatu tu la fono o le ngaluenga patino na le official lo yesili o le terminela o le tu seino tatu tu la fono mo tu si le ngana pertania ona fa to ali ni wa ila ia le ngana Samoa o le tu langa na valansa wa ile la vai termine e tawa I o lo finalo le atawa tu si mo tatu tu la fono le fa Samoa fato afa palangi mo mulei la ia ava pe foi la ia ni fetena inga fa Samoa mal fa palangi ia e fa ngal fa Samoa o al terminei ai ni fetena inga fa palangi mal fa Samoa e fa ngal fa palangi ono fa palangi le na u tu si tu la fono o tu langa na le nei ai e ngalo fina ngalo le ata we fa tu pu manatu mai le foi le nganga le tu si no tatu tu piano vai o le tusi ina tu la fono nga runga patino le al official lo isili mai ta ua foi ta ua lo fina ngalo tusi mo ta tu la fono fa samo e ona fa pertania mun muli ina ia me nga rengo ofisili wala nga kero foi pulele malama nga rengo ko ofisili pe ana le malama mongole sa fa palangi fa samo ile ale lo mo wa ku sa fa samo ile se me ka wo yo le malama
Man tua foi la ava pe ave se tu la fono I lumo le palmeni. E le mawhai o na tala noa le palmeni se tu la fono fa pertania. Se ilonga lava o umana whaali liu fa Samoa. Whatuan whaintang fia le palmeni. Eo foi la I tulanga I e whai e pre-sitting. Ia fonotanga I le palmeni. Ai le o mai se tu la fono tono le palmeni e tala noina. E whai a le fonotanga le. Umana whai fa Samoa. E fono ai le palmen, wa iai uma le kopi fa Britania, ma le kopi fa Samoa, ma e fa le kopi fa Samoa, e fai e fela fo inga I tono le palmen, e le teimi tala no ai se tu la fono. Ma le tauana o le fatatianga fo yo ngaruenga ia a wale anga ia to tatu tu la fono le palmen. Al taua fo le tatu fa soa, wana e fa fonga me fo ia lo tu sa se tolo. Ile tulanga ia tatu te unga ia fai terminate. Pea no vai atu, o le teuteunga, ia toe whaafo'i le whaamsinonga Samoa, I le tasi. Tasi le ulu, tasi le whaamsinonga, e whaawinga ina tu la fon whaawai, tasi le whaamsinonga, e la tau te whaaliwina ia ma whaamasino ia tau whaamai. Le la toe fo'i lava le mesa sa wai. Ai ave ese le tūlanga le nei, e lua whaamasinonga. E o fo'i la le pule whaamalumalu, mantua le teiminei mo le silifia. Wa il saunga tato tu la fono metresivo no lua e iai le pule fa malu al fam sinonga maulunga il fam sinonga fono swafa o le pule fa malu foi le fam sinonga le iai uma isi fam sinonga e lalo uma fam sinonga maulunga e le tei tu e to ina le pule fa malu le fam sinonga maulunga o le mafuanga ina ia wa ina ia pius le authority man tua foi o le tutena le famsinonga e la tote si famsinonga maulunga e la tote sila e iai tua oi o puleanga e iai tua oi o jurisdiction a silia tu lo le fatinonga o le puleanga le famsinonga e tu lai mai la famsinonga maulunga e fa sao e tu langa le na ile terminei mo le silfia e le to iai se pule famsinonga famsinonga maulunga al tele ia na fale tonu ka tu lai mai a fai nei la o sopo le pule anga le whaamsinonga whanua masuafa I le tūlanga e le o I eisa la tō marusianga. O ai la e suru I tangata, e wha sao le se. E le se mea, o le se mea. A le tūlanga, o le tūlanga tonu na leina whaamai le supervisory role le al whaamsinonga maurunga. I lungo, e o whaina le tatou le whainga malo, ma so se whaala putonga mtūlanga whapena, e iai le whaamarunga, a le whaamsinonga maurunga, ona o le tūlanga whaamai. Le la toe fai tato tu la fon teu. O le toe fa foi lava le pule fa malu le fa sinonga maulunga. Toe fa foi lava ile mesa sa wa. E fa ta si ila matato ya tau fa vai. Le la toe foi uma fa sinonga maulunga. O le lava e ave ia sono mai. Sono fa volo sono pari. O le lava ave se tu langa le fa pea. O le la ave ese le tu malanga no mai la lor fam sino fo no swafa ora ave la lor Supreme Court le foi la ave sea le tu la le fam sino fo no swafa mai la lor tu la fon va mai le pumoni la fa fo mai la tu ele se tu la fa pena ora la va tu mau le tu malanga no il la lor tato fam sino fo no swafa pa wa tu la le wa ave ese ma tu fo il fa tu la nga le wa il fam sino nga fo no swafa teni wa tolu tu ai nga fam sino o le whaamsinonga mua, o le whaamsinonga maualunga. Ma le whaamsinonga talsanga matoilo ilunga. Le whaamsinonga faulana po le whiatia le lana Tetris Court. Le sa whawaina I lalo tu la fono whaamai o le lua o. O le terminei lana tato teuteunga. Le la toa ese le na whaamsinonga. Ma e o me le terminei. E le I whaatinoa ni whaamsinonga. O le na whaamsinonga. Na ua tau si le fia le mafuanga. E le mawhai o na whaatangata ina le whaamsinonga le na. E tusa ai ma le whaatulanganga. O ina tau e no foia le na whaamsinonga. O na lema nino le whaatulanganga le whaatulanga mai le whaamsinonga il tula fonte o teu le whaavailu o la tau e safo whaid whaamsinonga lea. E tai fono le retired Supreme Court Judge. Po le whaamsino li tai o le whaamsinonga maulunga. E tai fono. O le taiminei. E lo ia se tatou whaamsino li taia e mawhaina na sa whai. E pau tatou whaamsino li taia e o e terminate. Na o le whionga e sa telerupt. I o le president o le whaamsino whuloma swafa. Ma le whionga i a vui. O le whaamsino sinia. I whaamsino nga maurunga. E le ina se mawhai. O na no fo ia le no fo aleo te fono. A o le lava e au mai whaamtalanga. E mawhai na whai. E lea mawhai o na whai. E lea mawhai o na whai le whaamsino nga lea. Lea la o toi apa talu ai.
O le la to e fa se e tato ia tau fa vai lunga fa sinonga maulung. E leila se me o le fa wa pe le fa sinonga. O le tulanga foi fa pe e mawaile avanoa. E to e apili ai le avanoa fa lua to e apili ai matau. Ia ta ilo ia. Ai to sila I mafuanga po Crowns of Appeal. E fa vai e se apili. E le ai ma se nga o mafuanga ia fa vai e le apili mai fa sinonga mua e le fa sinonga maulunga. Ma mafuanga ia fa vai e le apili mai fa sinonga maulunga. I le fa sinonga apili. Le se nga o iai. Ma o fina ngalo foi le fa sinonga na mai. I le la to sila. Se mai maule tai. Le ngata na fa tele nga luenga I tatu tangata. Ma tu wai le tel tonunga se foi le ia la fa ma ko apili. Lau fain makuapiti mo ke malo ai. E ave ese ele toinga tentununga sena. Ona e mafua mai, ona o tula fono le temne. Le la tu ave ese tato fam sino lo toluna. Ona ile tato vai. Tato foi ele mesa tato sawai. Fam sino mua ma le fam sino ma walunga. Man tua foi le no ta ua le fa tolu ma le fa ipu fa tolu ma le fa ila lo tula fono. O fanua maswafa. Man tua la o fa upuna. O le o tala I le avanoa. I fai unga tuai uma le whamsinong. E ma fai ona tue lui tawina. A tato tala noa I fai unga nei. Mo tato tala noa I fai unga amata mai tasivaru o fa sau tasiva o mai terminei. O le o tala I lalo tu la fono. A o whea ngai a ngai I mata upuia. E a ngai I le whamsinonga no tolu lea. Le lena tato Court of Appeal and Review. O le whamsinonga ngai a ngai ai. Ai se o tau sila la. I le onga maa fianga o le a o iai. Ata tala noa la, whate tainga. A whai o se whai unga na whai tasiva o. A whai se whai unga na whai tasiva o mao ta maa lo ai, I le whanua la ta te nofo ai. Ai ho mai le lua o lua wha, o toe lui I whai unga lea, ai sau o whai ina. Ia, o le pumuti noa ta te aruese. O le ana le meo iei, se na o ve singa me tūlai mai. O le se fwoi tū mo le sirifia. Se o lewa na mali liu tangata na ta ua ni whamsinonga. Yes. A le la ta tala le avanoa. E to hilo ai ai anga I fam sinonga lona tolu le talo fai ole tulanga foi la na ole na mai fai mai fa alu tula fono o ya fa alu tula fono le mebe vesi ila tunu awa e tala lo le ava no le e afe ma ta up ole ato ya nga ia tul fam sinonga on tata wo lo le me fanga le flat gate ole me fai to ta puni fai to ile sau le la sau wai ona se le o tala le ava no ma ave ese ila le tūlanga le finality o tātou whai unga. Loa winga, o le ese finality o tātou whai unga. Au tūlanga na, e ta o toai le principal foi le o le tūla fono, o le rest to the kata. E ia le taimi, e ka akia le whai unga, ua tū mau sadi. E le mwhai koe mahua lue. Au tūlanga le ni tātou tūla fono, lau ma whaina lue. Lau ma lue a tātou whai unga. I le taimi le nei. Wale ai se finality, wale ai se rest to the cut. To le ai se adjustment in rem. Il tulanga le wa ai. Yo na tulanga wa ai. Ele vesi ai sa mo. Yeah. Ola facility pali and I'll be asking from the point of law. Especially o swinga lo ia le kaiming le pe onga just before I le pasia le final reading ole pili le before parliament le kaiming. It seems to me, and correct me if I'm wrong, seems to me the current status, it's really abuse le power and also lower was solely, especially the right to fair trial. Lewa esa unga ngai ifai unga ua awa mua ifai unga nga fai ila kausanga. Ai lewa koe kau mawhai e koe vange mai. So o fair lau le fair trial male right to justice o ila kou nga fai unga ia ma ila kou sa lako receivinga ia le penge fiki o fai unga ia nga fai fia se lau pe fia se fulu kausanga o kuangai. In other words, if we're looking at the current constitutions, ile vaenga iwa o le constitutions sa Samoa, o inga le pe o le whaamausali ai, le right o le kangaka to fair trial. Le afo ila wale ai se wale mawhainga in the current state, e le o mawhainga whaingi apili mai lalo i le Land and Titles Court, anga ilunga le Supreme Court, se ilunga e umanga pe afa pe ongi ayao lai ayai lalo whaavai o lai afia, se ilunga ua pasia le amendments le before the parliament. E saawa upe fa sa mai upe fa pe o le se ile vakunga o la analysis pa li famol. Na sa leila o la sunga iloia. Awa
tatala lo le avanoa lea te lea ia o le afianga wai a tau fu e tangata na fina wina ia whaamsinonga lana manu malo ai nā tau o lea la to tatala le avanoa lea te lea le afianga ai mantua foi la a to tatala le avanoa lea e le ngata la ina ngai na o na le afia wai a tau ala toia ngai na to e tango fia le tū ma le anga nuu na whau ai nei whai unga si la te lea al vale tonu e wale la foi sau le fatatianga le tatia me tu la fono le terminei e tatala a to hal fai unga ele se vai na tatala na se vai na o ia tau ai tu ma le nu e tatala a to hal fai unga ai au foi la ningalo ele te tu e tu tonu le tu langa le mo me tu tisho review tatu fai unga le fam sino fo no swafa o le ala la fai unga le fam sino fo no swafa o leva ona uma e iai le avanoa e judicial review wai ai mafua na fai le iloilonga ona ua afia ai a tau falfa mai te pela tulanga le wai sau no ai le ai a tau le o le right to a fair trial e iai le avanoa e a ngai e whaamsinonga mawalunga e sila le whaamsinonga mawalunga pe ua afia ai a tau falfa mai o tangata nei ona le fai unga le whaamsinonga a saula le fai unga le whaamsinonga mawalunga e le to suia e la tau le tu ma le nganu le na tala no ai fam sino ngofo no swafa ele to sui ela to paule me mai ai ni se fai unga fam sino ma wolunga o le to sila ia te tau tangata ne wa afia ono le fai unga fam sino ngofo no swafa ia o to fai la io se suela e to sue pe moni ma fa maoni le me le ufi na o to tangata ia ai ta wal me le wa e sa no ia i no sunga i loia ile tulanga o le fa ma malwino ta to wa ia tau fa mai se leo se mea na te tu e to ina tono tato tu la fono fa vai nei tu langa e leo se mea na mo ale to ina mo ko tu la fono fa vai le ai e le i o le taua ana le ai vai nga i o tato tu la fono ia o fe mea sulu i tangata fa mal si ai o la tu tonunga i le sao ma fa ma oni ma le ameton ano fa le lo si le to papari ko e kasi singa kama e sidi le fi pa yaku onga sa quote le po le vanga se la mal fa ku la fongo ole fa pea olo yaile fa sa mor ku la fongo le ya fa kele ai lo yaile fa balang e fa nga fa sa o me le a fa fongo le ku kasi ofa fa ya mo kasi ofa ke le lopo Sila le vaenga le ofionga le ataua. E o le volinga mai o le anga i le tasi o fa tolu. A tatara noa i le tasi o fa, o ina le fata oto mai ai le jurisdiction. Le pule anga, a le whaamsinonga whanua maswafa. O le tasi o fa tolu la la iai, o la anga i le iai a te tau whaale anu. Custom rights. La anga i, le whapea mai. All persons are entitled to the protection of their custom rights. Lai manino tono tasi o whātoru. E leo tau tala na tasi o whātoru. I se communal rights. Leo pumoni na. E leo tau ua me tasi o whātoru. Se communal rights. O le rights le kau me tono tasi o whātoru. O le custom rights. O ai ia whaale anga no. Ia, ai tanu ngana nei lai whauinga tūlanga na lau whiunga le ataua. E makwa i ese ale whauinga o le custom rights. Ma le communal rights. Kwa i vala i singi masae masifo le whauingango mea i e lua. Ale tasi o whātoru. E leo ave se ale tasi o whātoru ni ataua. O le la me whātu mawina le tasi o whātoru. E paule teu te unga lau whai. E teu le toe whaupuina. Ina ia aua le tūla i mai se tūlanga whaane nefu. O le whauingango le tūla whono. O le teu te unga la lau whai ai. E iai lea ia te tau a tangata Samoa e a ngai e whaamsinonga whanua maswafa e whaamarusia ai la tō ia te tau whaaleanga no custom rights lai maneno mai le ai seisi whaamsinonga e tango fia custom rights na ole whaamsinonga whanua maswafa pe a tala noa ia ia tau whaaleanga no e na ole whaamsinonga whanua maswafa awa ia tau whaila ia whaaleanga no e wheso tai ia tātou swafa matai ma whanua whaaleanga no. Ole tūlanga monina na le tau walea te minei. Ai leo iai se mea tau se communal rights. I le tasi o whātoru e pio le sawai. Ia whaftai, se whasinga o koma se i kakura wili. Pea mea leo, mea le whimo wakai.
o le fia o le atu e fisiri ranga ulu ale ai mana ia le fa tu mana tu le ngai ta ua le fa sa o matari sa o ele office city po le pulisili le ngai ua inge I avise e le hotel ya le vola manino wale o mana ia sia o faita o toi fo ia o constitution le tanti mai lumo tanto laptop ia la manino fo o le custom rights ele ko vale ko ma o e tau fe rolo pen fa pe maior consumer right constitutional rights ya la le o ye se communal rights ya ele la e ma fa no fa pe tu la sunga bali I le fa tau tonga le na fai mai le HRPP e fa alua ai ulu le fa masinonga o le fa masino sili ma le prestini no winga tangia mai fo ila ua lua la fa masinonga e fa alili wina le fa vai kas e ma fai ngo fi ngo fa no winga tangia mai la sia ka ko wa mi o le mele na mana o yele to ina ma HRPP kasi le fa vai ai fa winga e ulu e lua longo winga e ngo ma waile sio ale karilo manga o le fa winga le ulu mo onga e suru le ire ulu nga luopo fele ulu e I le ngana e ono tau saola utana le tau fai atu kasi le fa vai ai fa winga e fa saole nei ala u talainga siata o tulanga na lewe ye nei ua lua fa msinonga e fa winga inga tula fono fa mai wow 2 courts one legislation mele ye nei e fa winga mai ole ua taimi nei ua tula I mai ese me fa pe tono tato tula fono fa mai talu ona fa mai matasivo no le na sui nei le lua o ua lua ni fa msinonga e fa winga ina tula fono fa mai o le ala le me tūlai mai, ia nātou te sei la fia. E tūlai mai, le teimi, e ese ia lātou whauinganga. O I lātou fo I e sa whai tātou whamsinunga. E leo ni atua. O tangata soi fua. A tūlai mai la le whete na inga. O whea la whaalongo I la tunu. Nā tonu. E whaalongo le whamsinunga whanua maswafa, pe whaalongo le whamsinunga mawalunga. Nā tonu la. Se sila la. Se sila la le mta upu leo whatua mawai atu nei. Wa sau nei fai unga le whamsinunga mawalunga. E whete nai ma le fai unga le whamsinunga whanua maswafa. Te sili atu le loa ia le whamsinu. O whea la le mela ngai, o whea la le whamsinunga le fai unga, o le a whata ua leo. Fai mere tali la whionga le whamsinu. O e leo po whea le fai unga e whata ua la. E sila la. E sila la le me leo tu. Soli. Ale tu la fono. Ale tu la fono e se lona fausiaina. Ai whanau mai ai le mautonu a tātou tangata. Lei le upu foina nasi le fia sauni le upu le whai le meta o le uncertainty o le mautonu. Uncertainty is an enemy of justice. O le fili, o le sailingo le mautonu, o le mautonu. Uncertainty is an enemy of justice. E le se le upu na, e tulai mai na ka ko vai na le mo ko ngula wa ia fesili o fe na fai o la fa ka u le fa marcia le la kan o le pule le po le fai un fa ka u la ko se la e on fa vangelo o sa ngolo sunga pali e on fa ngau mai I le me le corrupt male bribe because o le a ku ngi ile lo enforcing al kula fonga porque fa pero o ai ke le langa ofa o ingala o liliu ia ava pe lo fa mai le court e o leo like and that's the reality because if all the formality ko kongo le court the reality le fa fole enforce ye ngai sunga li mo kama ka leo ia fa yunga o longa wingala le ai lo ko inga le ko inga vulnerability nga o ka ko kangaka o le mena yo no tulai mai awa o leo tatu leo pe sa no lo sunga li lo ia o leo tatu lo o ia fa marcia le tu la fono ma fai un al fam sinong o leo a fai nei la tu la mai o le mo tonu tangata o atu lo leo fa me leo ia madilia ia la ma ko ia fa marcia al fai un ale ia e krikaria ia o ko fe la ko ia wale o kala ngo aku asiata malia taua malau sunga li lo ia o leo topu Ole o topu le mea le na. E talo fai o le mea le a o ia le atunu. Pe a fai. Wa le ma fai le tula fono. Le ma fai le whamasinonga. O na fai se fofo. I le whawhitau. Le mea le topu. O le lua whamasinonga. E whauinga inga. Le tula fono whamai. Lausunga pari.
O le matua I manai o le vaenga le ua tātou wafea. O le winga o la utala. Le angai le tele tulou o tele nganga vale I tutonu o le pale mene. Ai ele o maua tele le tangata lau tele ma tangata nu o le wha amani no ngā whaingo fie lea te saunoa iai. Ono le tele o le mau saungoanga ma whela fua inga ngā oska mai mea whau ila vea lea. Ia uma eloa lea ua sui uma mea whonwhekalai, uma marakai meo lea. A o le tau tutuli mata ngau winga o nei mea. O ngā uma eloa lea, aruro leo le whaipule ia whaianga ia whaare le ngai o ma whamai o lea. O le vaenga la lea wa uno fonei ma mai tauina I lau saunoanga ma le tūlanga o le whauinganga e lua whaamasinonga e whauinganga le tūla fono. Lono winga lai o no atangia mai le vevesi le anga o le tātou atunu. O le karisa o ananga. E matua I lilo peise kupua ngā kia la lea e whaavitai le whaitau fia a whele e mai mua mai. A o lea ua e whaamangingonga. E ongo eli e kala la mea ia. Vai lua ai lea kuhu vevesi. Longo winga e koe kala o le matua pesi o le whare mai tūlanga. Ia lea la e kukupu alanga o le mea o le maliu le ingi kali e kukupu marikai mingi. Mea o le maliu e le eini tali. E le nama le laina o te le alo le ato le la au tuloua whenga ma le au waa. Te la longa tasi lea whaata ita inga langi soi fua o le nei whaale tonu na iai le suinga o le tula fono lea. Ia le ua ole si kurau, e waku le si a fio anga mākou e stik kar whaamasingonga fua masuafa le ua sa wale me o kei mākou. A le waku le si ngu ufa pe mai le ai o mākou le ua mai rua kakala mai la vangoa le whaamasingu sili. Ona fete e nai, ole kari, e whaikau ngā whanga, kuloua, e toe I ule maso. E sa ole uiata mai mati, whaitau waa le lau whaafonga lau sunga le purisiti. Nā tonu a siata, wai pēo no whai atu. E le ma whai loa le tūla whono, le ma whai e le whamasinonga o na fo ia si whawhitau. O le ale me resolve e tangata. Ku urola ia o le sailingo le ame tonu I le tūla whono ma le whamasinonga. Ai resolve loa I le malosi. Lea la tūla I mele tūninga. Matua la, nā tu tiri fia o tōwho I o tamali I ma matai o le atunu, o whasao sao a inga. E pele le Samoa, ana mea sina. Whanua, ma swafa matai. Leo tātou I loa, wa iai whesese inga, ua maari liu e tangata. Ono whesese inga tūla I mai lungo whanua whaaleanga nu. E le ser talana, a whaila o leo wa whai le tūla whono, le tūlanga na e toe whanau mai e whawhitaurina. O le mea na e o iei siata. O le mea na e o iei. Ma fua sea, o lea ma whai le tūla whono. O lea ma whai le whamasinonga. O na whai se fofo I le whawhitauri. Mano whaktai, ia, pari isinga mele o mele o mako paupungi. A kongu lava banga ka ua o kula fongo leo a bese pe kaunga sui. Ia, mana ia fsile la fionga lea taua. Mantua leo o whailoa tua lela o le vaenga mua o le koe whainga o le structure o le whamsinonga. O te minei leo o le lua, ia lela tato toi fo I tasi. Tasi whamsinonga Samoa, ia o le toi taua istato mea o le tawha, o lela ka koe fo I le mea tau le tawhtoro. Pena sa wai. Lea la koe kasi whamsinonga Samoa, I tu mama e tasi whamsinonga Samoa, tasi lana wha ululunga, na o le fionga le whamsinsili. O lisi teu teunga le wa nga iai, le la toe wha foi le pūlenga wha malu le whamsinonga mawalunga, I le whamsinonga whanua mswafa. Le la tō pūlenga wha malu lea, lea ua mawhai ai, toe foi ai le tūlanga, na o le whamsinonga mawalunga Samoa, e whamasinoina ai a te tau whamai. Ia, mana ia. Wal te minei, te on tatala no ai, o le walua. Tato teu teunga, le la toe foi ai le tasi, na o le whamsinonga mawalunga. E nā tau te whamsinoina, le tula ia ai a tau whamai. O lisi la teu teunga, tu saima le whamsili, le ia tau. O le tūlanga foi lea ua, o le ato e foi lava le whauinganga, o le tula whono whamai, I le whamsinonga mawalunga. Te minei, ua lua whamsinoi o whauingaina le tula whono whamai. Nā tātou to e foi lava le metuai. Tasi al whamsinonga e whauingaina le tula whono whamai, e nā o le whamsinonga mawalunga. Nisi nau teu teunga. O nisi teu teunga lea o tātou anga I ai mātu le saunanga le atau. O tūlanga foi lea I le whiriwhiri e ino tātou whamsino le whamsinonga mawalunga. Sa iai le tūla whono tuai.
O mal tula fono lua o lua o. O le se vaenga e fili, o le se vaenga o tula fono. E fili ai fa masino le fa masino nga maulunga. O le mele na, taluna pa sia tula fono teu le fa vai lua o lua o mal terminei. E leo te mawhaina to e tofia ni fa masino tu mau. O le fa masino nga maulunga. Le la to te vai e to te sila mai tau mai fuina tunu. Na mo meo fa masino le tu mau le tofi. Mo acting Supreme Court judges. E ma fua mai sea. O le se va hengo le tula fono. E fili ai ata to fa masino. O le fa masino nga maulunga. Ai sa ia le tula fono tuai. O le ala o fai tula fono faule le luo. Yo ke le lo pola menga le koe kuai ko. Ai wa ngalo. Ia pe pa wa le mana na to to. Ya le ko va faire coffee fa masino mau. Go run out toilet. O le sila na to uma asiata male ataua ma sunga iloia. Le ala to tu ton ai inga. E to fia ma fili ai tatou fa masino. O le fa masino nga maulunga. E le ngata ilea. Man tua foi le tulanga sa tatou sawai. Le tulanga foi le e na o le malianga o le lua mai tolu. O le palimene. Fai na fa malolo. E se fa masino o le fa masino nga maulunga. Yeah. E le tula fono le wene. Wa ve se foi na mahenga. Ai le te tu e to ina tonu na le mahenga. Ono lea. O le puipuinga o le tuto tasi o le fa masino. Ia awane fai se tulanga foi le e pule atu le malo. Ile AVC no fa masino le fa masino no fonu mswafa. Le la tato to e foi le famsino o famsino nga Samoa. Le la tato to e foi ya ave ese le lua vai tot. Polisi na te unga le nga ia. A le telo te unga ia wa nga ia i le te unga tu la fono fa mai no fiona le ato. O le tau fa sa o ina. O le tusia ino upo le tu la fono. Na su mai le fiona li lo ia. E tato te tau tala lo le fa li unga o le tu la fono. E a ngā upu ma vai leina o le fai upu ma le ta upu le tula fono. E a ngā lava. Fasi upu foina o le shell, o le must, o le mei. E a ngā i le tula fono le nei. Pe foina mai tauina mai le whamsinonga. O le kele i o lape fa le tula tusia ino ne tula fono. Fai o le lape le tusia ino upu. A le tula ngā foi lea i le wha tula nganga. Ma tua foi sa unanga le fionga le presidente le yei. Il taimi ona na whātautonga. E ma tua foi le presidente o levan whamsino nga maua. Whatua wa aile se tula fono poorly drafted. Te leo le whale tonu le tusia ino le tula fono. And ill conceived. I leila nganga na whai ai. Pela le tulanga na o le tele na o tatou tau te unga i o le tula fono whamai. O le tau wha sao ino le tusino upu. O le fa sa ina o le fa tula nganga ina ia awane tula I mai se ambiguity ile le manino o le fa nganga o le tula fono pe no fa atu le tula nga foina le e mafua o le manino tu si ino tula fono tula I mai le mauton uncertainty tula I mai le tula e fiwe tau fa se fainga ina ia mau ai la mioton a faila va se upula mai tula fono pena foi lá no fale tonu fa wingang fale tonu en man fai unga fam sino a nisi na vai ngota ua foi lá o sino mai le atou pe o vai ngana le nga ia tatou te a tele la voisi vai cho la va tu mau la va tu malanga nu la fam sino ngo fulu mswafa ile o abc na tu la lava e tu mau sali la foi tu mau o le fam sino ngo fa nu mswafa o le fam le fa pertania Superior Court of Record. Ya tata no le superior. Ya. Wa ela malisi fisi wo so mai ka na kat. Mana ya wo so de fisi. Il kusinga kula fongo ngai. E kofia se te molo ia e kusia pe kuskasi la vale e lo yesil. E masanga tu mala ofisili. Na masanga tu on ofisili le nta fa tu on vaenga le na mai fali. O le vaenga la fa masanga ruai mafsidi. Langa leno o mai taule amatanga te ele official famsinonga le famsingo sidi ke ele se ngolo ya tangia mai ke uma le au tula fono tanga te background fa tula fono oila len kusia melea oi o la ofisili la na o len ke uma la wia famsingonga o le sosaye ke aloia o la wia uma oila len kusia oila tanga le na badly drafting ane wala ngale na sa no for family prestige Le mantua la e wina te ia le te society aloia.
Aole lo ia sili lava sai ai malana ofisa. O la to lava na sa tusia ni. O si foi lo ia. Okay. O si foi lo ia. Na o le official lo ia sili. O la to na tusia ina tu la fon. Te pe foi la mele sa no ia le ia taua. Ia lava le i la to tono le official lo ia sili. Na o onga fa pitoa. I le mea tau tusia ino tu la fono. O la to la na le sa nga fa matulanga. Ai o te langona. Ole ele foi na bese mele lo mafau asiata maria taua ma sa ono le foi sa ta ua mai tasa le tusi te a fionga I famsino ole upule ole tope lau le tope lau ole faingo nei tu la fono ole feeling na men fa lau ma tope lau mela le ole pule e dice se ole tusi ai no tu la fono le ngata ina se ma le fa opuina ma tu langa ai ngalo mai si me ka ku la fo and it was ill conceived man tu foi me la sa ngalo tu la fo no lo ngalo nga ku ko komunia ia inga e fili ai fam sino mo fo no mo swafa ai wa tu tonu la ia inga e fa malo lo mai fam sino mo fo no mo swafa la tu la mai le tu la fo no lo wa lo po moni na ole upu moni na wa tu to tonu tu la fono wa le tu ua to tonu ne ia inga to fia fam sino no so ai wa tu to tonu le vaenga e fa malolo o mai ya fam sino no so fa isi sila o angi ko inga kula fono fa pende ani to inga tu la fono fa pende ia le na to apa tu le malo to e fai de te unga tu la fono no so fa lo ya tesema wa to e fa sawinda o mai ia inga fa sino na to fia I lalo tu la forma tasila ma tas o le mele o ke o foi e masang yang sa wo ku le po lo wi o mai ko ngi ar ko ke lo wi a badly drafted ill conceived ole po monia ni atawa ya no vai atu o ila to foi na o nga fa pitoe nei me o tu sino tu la fono ai ole fa la vela na o to man ku foi a ka fa senga wenga e kopi mai kai se amaia ole me la va kule a koko soso ole mele ole tope lau ai pero vai o ina to foi na sia tu la fono ia o tata mai de tu la fono ole o pomoni na ona sa o nga fa pitoa I le tu sia ino tatu tu la fono ai mai se le tu la ngai fa lo ia tu la nga fa pena ai ona ua tope lau ole ala mele o tu pul fa na o me tope lau ia le o winga va culpo ai mga merkaya kaura via ka koma le ola Filipali and I will stick to the legal side of ole kako discussions. I'm interested in poleale what's your view as a lawyer ile fainga ngai kula fongo fa ko pelau ill conceived and it's very destructive ile kungu ole aso mafau ile va aya kwa kungu ia especially democratic country who's upholding the rule of law because o ke mangkua foi nga va ku foi kusi angisi fa masingo in New Zealand nga va ku foi la ko concern nga concern foi New Zealand mas sa observe le fainga malo New Zealand le kulanga sa ia e kula fongo ngi what would be the impact in terms of bilateral and multilateral relationships sa mo pe afa pe ngi ole a o kulanga lea ai ke iwa ko kupu mangi fa ala vela va ya ko ku ngi ngal ko masa al me mo mai sa mo do you think anga le fa pe ngi le suia le fainga malo it will end up in that state and e avea mangi awala ole ale ko la le ya se trust a ku ngi ya sa mo as a very democratic country Tawale mele o sono ila sono ilo ia wa elena malaina elena o totonu tatu atunu sa te e tu la fono ia lu na mai foi fina ngalo o a foi o fala putonga ia fafo na mai fina ngalo fa masino ia New Zealand a mai na to fina ngalo la o mai tau mai le ta la fea ngai o le fainga le o fa ia tu la fono o le memo mua ne ese consultation fa ya mala tulu ai o tula fono le wanga yesui o tula fono fa mai au la manino tayala la tayala umma ila va tulu umma fa demokrasi o la tayala tu se ino tula fono e fa tala no mo le tulu
fatua mai e tusi tu la fono la manino la mai tau mai ia tu nu ia fala butonga tele ia so so mai iso da tu nu e la mo ta ia tu la ngale ala o al tu la fono fa mai e man tu fo le fausia mal ta tu la fono fa mai o ina so so ani United Nations na so so ani le United malo au fatas ile tu sia ino ta tu la fono fa mai ina fatua ai le fa pe na tasi se tau sanga na tau fai mai ai o le ia na tau fai mai ta tu la fono fa mai o no le a ina ia family ina le awala e fa tala no le tunu ma o mai so la tu finangalo e pela tu langa le tu le mai ma le pomoni ia with all due respect ia ina tau na tu sia ina tu la fono wa ta uma ina ina tau wa ta uma ina i o la tu to mai manga ba ono tu langa le ma ta uma ina e professional lawyer wa le pomoni le na wa mo sili o intusia o lawyer isi sila la le la mai tau mai tunu ma lo i fa fu mai tau atu tatu fam sinonga ile te leo le fa le tonu o le tu sia ino tu la fono mai ono fe silingi ai le kalipa e ono silingi ai to mai manga va o nei lawyer mai a fa ina le professional lawyer il tu langa le ile mai tau mai ua no winga la sunga pali wa mafsire tu male ya to wone ya o tra no lo sunga i loya no winga i foi meta o loya po to ma loya ele po tele ya la mafsire ko belanga ma wangi loya ele le le wa sa ngo mai ma la sunga foi no winga ka wa kanga mai ka kula fongo ya e ya la loya meta o loya po to e foi la ta ma loya foi ele po tele la sunga ya wa ia asiata ole tulanga moni ia mo mele ole wa onga ia veo e malo ia le fa ngofie ia e le fa ngofie i lo la tetonu mo ina to uma ia wa uma i fa loia e ata mai uma wa le te i u fa longa loia e ata mai ai ole tulanga foi la le ina wa fa tino la nga wenga wa ia le influence i fa tino la nga wenga na la fa na mai lo tulanga le na ya e kalangolo le menga le influencers ya tamle ya to e na so mai sunga lo ya na to lo ta nunga ya e fi wa to si le mesa influencer o fe messi e fa ya messi ole o sa ngole sunga si o por son foi lo ya pari e okay agree le getting knowledge is anyone can gain the legal knowledge pe fa pe ko el malo si ma ko el kaimi ol me ese ai kanga ka so se professions ol courage the courage to do the right thing because e ka kaunga upholding the integrity of our professions e base ile mele ke kanga fa king so se siala e sa o le fengo fiele a nga fa loi e ma fai vinga nga ka ma fai mo ai e ke fiu so ele courage pe afa pe wa ile influence ol mela nga ke le mau ka ngaka ol me nga ke ngu ai si ila ko ngol professions pe afa pe o lo musu fe me sa and it's not the courage fa pe ke alu e solo ila le mau nga pe o le courage ka ka nga fa ile me sa o la ke lo it's within the line o lo professions e ma fa nga fa ya ku ka le kom fa influence mai oi saula ia le la wa wisi o ke le fia fa ya se me se it's not because o ka ngaka le o kilo mai pa o la integral i la professions e ka ua ya kia o se mea ele mawhainga whamakala ingai upu ai ona e whaila utala o utatara noa nei wa o tau so nei vantu whafonga le tunu o loia o te whia i rope isi tau tautonga fo ile le tautonga o tūlanga e mawhai ono tau le tau talasau i mahinga whanoia i matau pula mai ai o te whai atu e matua i fuatia i lava low i ngoa ta uleleia wa matua fuatia ia lela u fa fonga malanga ele o fa msingo ka ko uma vatu o fa msingo mai do mala tunu le fai tau fia afe ma fele nei lela u la matua manino matore vai e ma fa fonga mai ele ai se nga vale tu low i fai volo ia ele fai ngofia ai o le fatino ino le tulanga le fa maoni e fa mai ele talanto ina e peia o le faiva ai e mo o mia nei e mo o mia tai au e mo o mia e fai pea le tulanga o le mene o le fa maoni le fai ngor ngaru ma no fa tai ya pe yengi si tulanga sa no mai la ka won mele wa sa no ai
ile tulanga foi ya onga faloia e ile pepana e fa malusia le ave e so se tangata e au tawina faloia tau le ethics o le pepala le na ele pasi le pepala na ele fai foi ona pasi la faloia ma ele fai foi ona admit e ave ma se lo ia wo admit i tono society e ma tono famsi no te ale pasi o le pepala na le ethics e anga i tonu a ia mionga o nei me o loia. E whata ua a mionga tala whea ngai. O le ale mafuanga, ina ia tausisia ai le mamalu po le integrity o le professional a loia. Le tūlanga le ta ua la mena ua sau noa, ia pēr na whasoa mai fōri sunga na sauni. Ia e te tonunga ia e ata mai umatangata. Ata mai umatangata ai ona ua le savali ile savali le avo le filfilinga e a Milton filfilinga e a Milton le la ma fu mai e tulanga le aua le tulanga ile tuke ia a faloia ia la manino tulanga e tau na tau toai ia te lona e manu tato taimi e lo foi ia au te loe na e whafonga mai loa lau sunga la atau au na su e atu me ta olo ia le wa amantana mai le la ke ala ufa mai mang kai mi la yo na whafonga mai loa la atau afi mai e pat whana koe kasi a mene ni me ale anga ko wore vai mai loa la amantana su e atu lo ia ale ia sau no ne manga ia lo pulo ethics ia sa lo kaloi manga ia pe a me ka upunga a me fai pulo mala samo Ola ofisiri muri alea so fidengalo ia batu la no la uso nei tatu atu ma vai la ngai moni fo yo le ia na ni so fufu ngole fiafi e alu lo ma fo fau sa fa i to tono pali menele te fa tu ai lau songa le fau lu ngole mtanga ma i ma we pe ana maua se ava no ai tai pe lau tatu New Zealand nei e sa fa ai le lo ye sili ise no foa fa pale meni e na te tu la i e matua ti fenni a me fa pe nei pe a o ina so ua e ono sipai manga ngau ai pe fa milo fa pi o ai i are kula fongo i karangwanga now o te fai al tala nei malo wava malo fa tete ma fa fonga ma al pale meni e le ia se nganga a me e mana tua mai fo o le toʻatele ona ia tatou tamaliʻi mana ia tatou sui faipule o loo atu i lea paeaʻiga ma lea paeaʻiga o lo latou faalupega laualuga lenei o loa maikas o latou o tagata faitulafono ia e manatua mai foʻi e lē tutusa uma foʻi le toʻatele o i latou o loo auto vaatu o isi o le ʻaukaupuaguu o isi o le ʻaufai o isi o le ʻaufai pisigisi e lē faapea a mea o atu umana i o tatou tagata o ni tagata ua launga te sia o latou malama ma silafia ae manatua o lo lakou kiuke le fai o se kiuke ma ale kele o le fausiaiga o kulafoga so mai mauela pe ana manaia ae pei o le faiga foʻi le loisi atu nuu demokrasi ae naona tu atu faapena ua o outou nai pei e fotuaʻia mai a vaega e ono toe teuteu ai le tulafa what are your thoughts e le ono manaia ai le agaʻi luma ae manaia le maua foʻi o se leo o le lo ia sili latou e tau mawhai e defend pe kāra ia le tūlanga o le constitution le taimi e ono tau se ai lona whaongaina ma le tau i te tono parliament e whamone mo le laufio taua leu finagalo asiata o le taua le tūlanga lea ona o leo tupu inisio atu nuu a whatemokalasi e a mise atu nuu i o malo tau pulenga lea la e peona iai ste pe o le atu nuu foi leo fiti o le tofinga o lo yesili e sa whai tono le teimi fono e palmene ia mai maualo na avano e whai loa ilo finagalo pe a whaifena whalafoinga e sa whai foi tono le kapeneta le lo yesili ia le ana foi la walua i sia tunu leva na introduce mai le Commonwealth le mocho le a siata le tūlanga le wa mai foi la le Commonwealth ia le tūlanga i le mocho loa po se tūla fono e lima taita i nai atu nu o malo tau pulenga e whaua tūla fono ina ia mawhai ai o le tō whinga o le lo yesili e sa whai tono kapeneta to e sa whai tono o no fua
filifili o le palemene na i ton mai taua wa le tete foi faunga isi atunu ona le tulaga lea ua tatou talanoa lo i le palemene o le fono ao faitula fono o le latou na falepega o le fono ao faitula ona no uiga e tagofia ai tulafono o le tāua foi la o le iai o le lo isili saofaʻi taimi e felafolafoaʻi ai le palemene e mafaina tulaʻi mai e faamanino le tulafono ma tulaʻi mai foi le puipui le tulaga pe avape agaʻi atu ni saunoaga ma ni felafolafoʻiga e case le tulafono o le tau faatulaʻi mai le malo e tāua ai la le iai ua le tute lava lea o le lo isili o le tusiaina o le tulafono ma ave le tualalo i le faiga malo o lo tulaʻi mai auā ia tulaga le tulafono ma o le tāua o lo finagalo ia mo le agaʻi i le lumanaʻi ua e tāua mo se reform po le a foi se finagalo o le malo auā e pea ona fai atu e lē fou tulaga lea na ua tupu isi atunuu ma ua iai foi le tulafono faataʻitaʻi po le motioloa o uma na faavaeina e le commonwealth e muli taʻi ai malo le taupulega pea faapea e finagalo lenā faiga malo o le a saofaʻi le lo ia sili tonu o le kapeneta ma tonu o le falafolafoʻiga le palemene malo faafetai ia o te loʻu mahea o le matou a fesili e a mese foʻi o lenei vaga ona viafi na o le matou faafetai na faia ia loʻu leo ma fofoga o le auso nei momoli atu ai le matou faafetai tele i lau suga i le liiloia a o lau ofioga i le polisili o le faamasinoga e tusai o lou taimi ia o le laolao foʻi ua vaeseuga foʻi ia o le vetoa maua le o se tatou guavanoa ia talu mai foʻi pei o le amataga o le tausaga le sa fai foʻi tafaatatatanoaga ia ae lafo atu i saunoaga fai o le tatou atunuu ia faanofo filemu le toʻatele i latou o loo na lē mautonu o te iloa le ua manino ia mamoli o loo faaga fai uluga o le tatou polokalame lau fioga alo faafetai ia o le agaga e tumu foi faafetai lau fioga i li faatonu o le tatou pokalame o le tautaiaʻe lau tofā le vaimalae lau tofā siata ia faapea foi ia le fioga ia le ataua ma le suga lililo ia suga ia sauniuni seleni ia ono nei foi amanoa o tatou maua tatou te faasoa ai o le agaga maualuga lava i le faafogaga me le atunuu ina ia manino ma malamalama i le tulaga o loo taoto ai nei tatou tulafono taufaofi teuteuga o le faavae ma le teuteuga o le tulafono fanua ma suafa o le upumoni e leai se faiga malo e o e fai se tulafono e faatigaina i ona tagata o le upumoni lava lenā e mafua na fai nei mea o tulafono ina ia manuia le atunuu o le tulaga fo o le agaga foi na o tatou tulafono ia o fai matua foi o le mafuaaga o nei teuteuga o le finagalo o le atunuu i le mea ua siʻilofia le atunuu ma le faamasinoga e taoto ai lagatonu le faatinoga o galuega ae mese ai o le agaʻi ma le tatou atunuu ia na mea sina o le finagalo la o le atunuu le ua fau ai tulaga ia tatou tulafono teuteu o le agaga foi lea siata ma le iā taua ma le susuga lilo ia aua tatou te vaavaai faapolokiki teuteuga nei aua tatou te vaavaai from the political side o nei o teuteuga ia e polokiki leai se tulaga faapena na mafua na fai teuteuga ia mo le manuia o le atunuu na mafua ona fai ia taoto i lagatonu le galuega le faamasinoga e faatinoina taipei o loo faasinoala i tulafono faamae o le agaga lenā o le fiafia ma le faafetailenia fiafia mau le avanoa tatou te faasoa ai ua mai tau atu foʻi e pai ase toʻatele o le atunuu lea e faafofoga mai o le agaga lenā amatu se matou faamaninoga amatu se matou faamalamalamaga o le matagaluega e ou nei tulafono taufaofi ia mo le silafia e le atunuu ia ua foʻi le tulaga ina ia nofo malamalama se o tatou atunuu i nei suiga ua tatou ua agaʻi ai e faatino mafai o le agaga faafetaina ai ai le lagona asiata ma le ataua ma lausuga lilo ia ia e toe mo foi avanoa ae ona o le tatou te leʻisee atu i teuteuga le tulafono fanua ma suafa ia tonu foi toe mo sisi avanoa i le vaiaso tatou te faasoa ai o le agaga faafetai manai le tatou faasoa manai le tofā foi ma le fautautaga tatala mai ia ua maua e foi manatu ma tatou faasoa ai nei aso au te lagona te lē le faamoemoe o le suga lililo ia ua le aso ataeao ia la matou tapu ai atu i fanua
ma mātou talo atu ia manuia le whaamoemoe le sunga lilino ia tali tonu foi e le whaingo fia tāpenanga le la tāpena iai lau tō whaalwai malae ma lau whionga le atau ona le whaamoemoe le sunga lilino ia mātou talo ia lo whangia le tua whaamanuia i le tūlai mai ia wā foi ia le tūlanga i tō whinga e pei ona wala uinai ia e mese ia tau tuaina foi o ainga manu mai kālesia o le se lau saunoanga kaut whara ele se foi sa una siata ile suafa o le afionga li loia sa uniuni kasi sa uniuni alela la fa umia tua sa uniuni i me le lei mo lo vala wina o le wi o le mo sa uniuni i me le lei mo lo vala wina o ne taimi a mo ai o lo fa fo mai ya batu malu i puenga o le foi se upu taula ulu ma pa o papa la to fa fo mai malo to si mai ia malu avi fale so to finalo fa foi mai so matou mai vai fa foi mai so matou le atotoa ia ono tulanga foi se tau fainga o lo tau fai ai lava le nganga e matua tu inal to fa ma le fa tanga i lo tapu inga Samoa fa ftai talo fa ftai tapu ai ia o manuia ai ia o matou tiute ia o alta tu ina so tatu tunu asiata le atau ma so li loia fa ia le tua si la la tatu fai lo ai ia manuia tele ni fa ftai tele mo matou wa no pali ai tele i fa ma vai a wo man tu langa le na musu mai le atau e mo yo na ise warrant to u na fa misino e ta ofia ya upe o wa le ya o yo se uso te siri sa o kwai lungol o ise warrant to se uso ta ofia ya upe o lo tu Samoa fa mo terminei no ia so foi warrant of arrest foi ngale tu langa a fatula fono elo ise me o ia i peona sa no mai ai ese la de warrant lo te no fuma io le warrant ta ua ia si uma ta to pokala me no ta ua tola ia o le warranty for the guarantee lo pakiatana ya le fiafi asoi moina ya se foi ala na mai ara ma to fa tal no nga wow you know what a wealth of information ma no male fio ngai le pulisilio de tato wa njaga wenga fa masidonga ya ele join na male lai na wo to si le fia le tamali ilana to tua mala na o nanga o le sunga pali tele John njai malelangi o yo fo yo le loia ya tu langa fo yo matati au usia fasi ngai puvat ngata to malolonga o ke resi kwa umra po kala merfiku o ke resi ya to malolonga fo imai ya to fa wo tatu po kala Seal Plumbing. I can smell gas. I'll see you soon. Call Seal for all your natural gas and LPG needs, specialising in gas hot water systems and gas leak detection. I'll see you soon. Our island spirit craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our Colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jebero watile o sifuru mari toro miru chau chene le chu laono ele chau chua fa wala Blue TV. Ia ele chau por kalame ole chau chai ia mari sunga le loia ya sauni Godfather le antawa and the one and only ia sunga le faululunga o le chancho matanga wenga o famsinonga i Samoa. Pali John chai malelangi le o mai au na tatu fa chala noa. Se matua tu mo mangule o mo ko ko uma mato male o di evantu. Tatu o se fai tatu fa manu ya fa te ana tatu a soifo ma so fa nau ya me se bona tatu fa silanga. Ia ona mato fo i mai la ia lea. Ia e to fai le fa soa matulanga nei nisi ya vaenga. Ia me se fona ni so fa sili fo le totele. O le na tu ina mai. Ia mato ngal tatu proclame marisio fasili anoa le sunga le atawa. Ia, so meli ke au ke wa tau fai tau wa inisio tatu was fa nawia la amata ole aso fa na mo le antoanga ole fietu sanga. Tolu ya vai ama kama ya ile rope fie kausanga. Tolu tau sanga. Happy third birthday ki ore wa ko de kau fa la fi mai. Third birthday. Our princess what's her name? Pleasures. So kauli li la wai mawani. Elena Tulua Vaifale. We thank God for you every day. We pray for God's love and protections upon you, our gorgeous girl. We love you always, darling. Love from your mommy and daddy. Fa popo toi mamantolo fanga. Ya te oele a fafine Pleasures Lena Tulua Vaifale ilungo proclame le tauta ya e o le isi tatu wa sofa nau ia tu lo zunga le lo ia te la te io o le famonianga o le soifua o le afine ia Praise Bella solo usulangi naila faftai le atua o mawhai o na o le mailo valu tausanga Praise Bella solo usulangi naila ia whamanu ia tele le atua i loa langa tuptupuae. Mātou te alofa tele mo oe le pele, alofa anga mai o mātua whapea lo uso mautua ngane ai mai se o ainga umma. Moli et fo i alofa anga o le tauta ia e ma le Blue TV. Ia, le nā, ele tamaita iso le oisingo adi, iso le le roka e mape vai, le rau fai vadi, ia. A toanga super fatu sanga o le taude en lea ia boleteli ia Anteli Vale Longo Junior Wilson. Wishing you, son, a happy 14th birthday today. Talivale Longo Junior Wilson. We admired the strong, humble, and strong young man you've become. Via le tua, ila le tausinga alofa mo oe le pele. Waulia mai lo superfatu sanga. We love you to the moon and beyond, May and beyond the moon. May our good Lord bless you with joy and happiness. And may all your dreams come true. Love you from your families in Samoa, New Zealand, Australia. Lots of hugs and kisses from mum and dad, your one and only sister, and your baby brother. Ole isi tatu wa safana ula joanga ole lusu balu tusanga ole sunga ya Fong Yu Hoi. Fong Yu Hoi. I have been I have always seen you being humble, and you have a great positive attitude. That's the best quality I admired about you. May God bless you with great health and prosperity. Happy 22nd birthday, Vong Yu Hoi. Love always from your Melbourne family, especially your parents and your brothers. Takon from Wellington.
uncles and aunties and whaasisili e lo whaanga from Nana Stella i Samoa mo oe manuia lo au mawai I o tako uni mo o onga bless. A malulua tu lava. Ia ona o mātou le tau whaitau atu lungo le screen o le TV. Wale tusa fo ile vava ia urwhairu se senga i oe. Ia ai wha malulua tu ina nisi o autou. Lala fo ile alena te nau nau atu e tau whaapapu umaia. I oe. Ia tātou wa soifua maso whanau. Ia uta vai a fo ia lau parkalafa. Ai wha manuia antu na se whanau. Ia ole tali ia hong iu hoi. Ole isi a se whanau ole a joanga lima sumarwha. Celebrating 54 years. Olo wasa soifua. Han, love you, wife Crystal Fulinga. Ya, po ole tamaita ia whanua tele sui Futinga. Isa Futinga. Ya, ole isi tātou wasa whanau ole a joanga ole whasu marfitu tu sanga ole sunga ia lua mata ia kopo. Maira lapo Amerika marea. Ia nga, alovanga mai isi au whanau mau grandkids ai sili ai. Au, lau tautonga, li tia, ia kofu. Ala, paka loma kuasiri e kamiki. E whapea ringi whaingongi ruaro whanga. Nga di rea kau. Sidi a kulolu. Ia e sili ahani, marueri lo waso soifua, lau mata ia kopo, matu whamuru ia tu foi I lungo le tauta ia e mo lau sunga. O le isi tātou waso whanau, o le fionga ia ngese. Iwa se furu mo le whātou sanga. Wow, maska koe paki. Pasi, mani Iwa su mo le whātou sanga, o le aso soifua, o le fionga ia ngese taito. Alo whanga mwhaparuianga mai ia taito Tivoli I Ulieta, taito ma le whanau sini au Sitalia, ia maona ainga uma mai Samoa nei I le motu tele o Salafai I Manase. Alo whaanga whaapitoa mai ia asiata vaoliko, tui masa, lupi matasila, ma whaamalemo. Oi, wale ala wa umana tua na sa soifua leo si matu o lo matua nei. Ele misi le porkalame. Ia mai o ia I Manase o le afu o le sunga ia teito. Ia whaamaruia tuai. Happy birthday mama. Tai foi. Ia aua te talitonu tele ia whaamalemo lupe matui vasa. Walawa mau masila. Aua te talitonu tele ia whaamalemo matui vasa. Whaia si masa sau wala wari inga. Ia whaamaruia antu lo iwa sumar whātou sanga o el tina ngese. O resi tanto waso whanau. O le sunga ia Ethan. For my siau atonga le ono tu sanga. Happy 6th birthday to the baby of our family, Ethan. For my siau, grateful and blessed to have you in our lives, son. May God continue to bless you and to keep you safe. We love you so much, Pepe. From your siblings, Mona, Abishai. Is that how you pronounce it? Abishai, rejoice, siau, especially from dad and mom. Yeah, fapopo toi mamanto bolo faanga. Ia mo oe ifen ia ele nei vaenga o le fiafi au te lou tau runga ina ia tātou wa soifua ia si laku pesele mo o tau All right, everybody join in. Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, President Nelson. Happy birthday to you. Elisia so whanau lea au te loa langa rewa o mai lava au te lopena ambatu lungo le tau te iae. Malulu atu ai I le ia tala. O le na mai I o Amerika. Tala and le whalitua sunga seosi. O le sa au mai lea so soifu o le tina. Ia a lea e o mai le taimire nei ele ito e au mai se ata matulanga whapena wha malulu atu ai. O le alala na lele I tu ina tu e lungo le tatu proklame. Tato te whate atu ni so tātou notices. Ole e ile whaasi le silanga mai Alaska. Si tātou whate atu ai wa e sila ua kumulungo le tātou tauta ia e ar mana ia yo tama yo te tele yo te tongi ia.
Toi fa mana tu atu for tanga le Alaska fa mole o Samoa u malavo e papa au mafifio i Alaska. Ia o le utu ina julunga watalo sanga tu tai fono ia male laulau ale fast supporters ele na male laina o nai o atu malanga ale fainga malo yo to ele ile masina ya November. Ole ala na watalo sanga duai ia sile silatu tato flyers le na e fia se fono tanga male atunu ile aso to na nei aso lo so male tasi o se tema luafe lua se fulu male fa. Ia, na ua watu malava o le hall fo le nau tu inantu o le hall le kalisia metisi o la toi fuataina. Ia, whafso ta inumera fionga le tete fono lotu to malantai whailo tusi ai autiu pira matautia. Ia, me se foi o le fionga le so upu to whasa fotula whai Roman welese. Ia, pe o le tu inantu inunga. Oisi tātou wa whasisilanga lea mo le fast supporters a Gambra. Vai wo o mai a Canberra ia le. Ia le utu ina tulunga. Flyers lea o le tātou Gobret Dinner. O to malava i Canberra. O Canberra di o le city o le laumua lea o Australia. Ia le laumua Australia mai la tala tātou iai. Le utu ina tulunga le aso o le taimi informations o mai te mo mia. Fa mo le fa so ta. E o sau lau le utu tala lau matulanga uma fa afiso tai tātou numera. Mōra tātou por kalame o talinga malo le utu ina tulunga le sia tātou flyers lea. Aso mua, aso lona lua, aso lona tolu, aso lona wha, ma le aso lona lima. O Canberra la ri le makua makauki ha, ia di masori. Yeah, me Canberra, ya proprio so me le ka ko man, na ia e foi la so le e feilo ia i male e o ai le lanto pese tua foi le i to tonu le telefono. Ia manisi foi lanto. Ai mo lanto o mo e papa o Canberra silane ia ele tanto flyers fa mole i umba e foi e ko meri mai ke o pole ale a e fia mautino e to ya lu te mata le porkalame. A olo ele te mile o sa wele flyers le na tano le post le tato ia I take out notes o Canberra na tato me mai ia Melbourne ia le wala tu tato fa lo ilo mo Melbourne fo ila to ia o le tai o tato wa no fuanga taimi mavaanga uma le na ua ilunga ia awa fo I le taringa malo ma tuala e tawalunga Canberra e mo Brisbane so Melbourne I Victoria. Ai tawalunga I Canberra ia Australia. Ia le auto sisi mai ia o le tulanga le na mo tātou I Melbourne, Victoria. Ia informations o mai te mo mia ai mai se whaatungo se laulau wha mole whaafso tai ia no mera manofuanga ua tā ua. O le dinalena Victoria lava fo ilea ia whaafia ai le Marina Band. Ile dina lea ile foi poma de tua o lea fio ai le fio kan tai pale mia ia ile tele o fainga malanga ni male to tele kikia malanga o masilia ka I lo se furu le o malanga le mai matua sangi le malo to e felo ai male tino ia o no fanga na fai ai tu langa o sauninga lotu I I Victoria le na tu ina tu lunga ia o foi ko ke ngau o me me ai ma me ai fa fianga ma me mo wai ai o le fa sa fa I mo le lokuri mo ta jo Brisbane Australia le o tu na tulunga ia Brisbane Australia te lo se te mala sa ta o e to mo wai se fa lo telenga le vaenga ma le fionga te fono ma la tolo lau ia o le a fa pa fala la Brisbane e tele lo na fa lo tele ina ile so ata hau o si vaenga le no watu muli o Utah fa muli se kongi mai runga ia le tato flyers mo Utah sorry not Utah California le no watu muli nei fa muli misa e ia le fuatu ina mai lunga ia te lo once ready ia ona ke lo le fa mo misa ile o kauanga la so ko fa sala ka ko kamare la mo ya le wala kila se le longo mo la to malava I America I California ya le wutu ina tulunga le to waso ma le to fa moi California ya fa mawi fo ina be fa so ta I fo ya le fretua por to fine mani noa ya so fo ina fo ma le la to vainga yo ya me se fo ia o le sunga tu la epa
Lai ele o le kai o le kuangai. Tu lai pa le whaptaisua. Ia, ma se la tau fo mai. Oh, io e. O le mtua le leo le tangata. E sa o isu ia pe kero. Oh, kui lai pa nga se kenge ua le vanga mangu ngofu. Ia, sila. Ia, o va kwa ia, mai ka ma leo kui lai pa iso whawhitai. Mai o tuina e pa na se teine mo mano no fo ia so ia vai langa go. Leo lo whinga o le leo pe. Si. Ia, au te lo tanto whaalinga na mana i whaasisilanga. Ya. Ko ke te pa ringa yuta ole falinga yuta e to mai lona atuanga ise aso ole ni I think next week la to e sort out yo no filanga mai yuta ele so ngasi mai yuta e masi ma va yuta le mai ola ko fua yo ala ya na Alaska ma California lea ua o mai ia ni solanto ua Falawi loa foi ia male lanto reminders ia au Australia la vaia le wa tu tanto lu tanto proclame okay malo lava ka ka wori nga rua o lo te va longo le foi marua la wori io ka ko o wori e fai ka pokala me ele ma se lo fai ma i oi Australia ninga ngi ari malo lo Vale lo. O le so ta ia o mo so ti la fia a foi e fai ai le admissions o le sunga le li loia ia sa uniuni i me le lei o le au mai o sa o ngana admission to the bar fai papa me tonu ale sa tu sisila tu le sa fai me John pali sa mo po pali a John taimala sa fai sa mo le o le afa tonu ina le sota yao ia mai e tau fa manyanga tu si mai e tau fa manyanga ia fa tai ai fo ia le tau mo fainga ia wala ngai le ia va ai mai fo yo le au vaenga ia wa danga tati fa ya so le o kanga kai e yengi ko filo ia mai le ia ungi su enga lo ia a le tele o le upu maritala a belly drafted yo me o le belly tauti te talo wai le o le lumanai ma le tau tonga o ia sa ia o le ai Ola so langona mana ia le fasila o lao nei da faita fasili sunga le loia awa tatia ia me o constitution ma vai fa pena ela tau ona o taeo se swap como pa pito mo ia ola fasiti mai lau sa valinga ola ko ngor ma vu anga ngalu ia o e keru tele yo ngalu nga le sa e ia io e pe o fu antu i lau CV sa e le navy sa e le navy ia ele mo wala lo nga luenga sa e le correction sa e le border custom o ma you name it ia o vai nga tu ditia you don't need to be a lawyer la o mantua but o le awa e ko ya lu ko fa ile lawyer why Ese singa fa ese kala what hurt tai pose lu ia what's behind all this faf tai mo le faf silia set ya o le foi fa longo le ma fa fonga le tunu e ka kele lopo fe a maka mai loka ngau le e koe foi fa pa kele malam ya uia I think o ke le finga menga sa mo kan ngo wa ngai kwai makongu ua o ngai le kumalo sa le fifi sa kolisi ali u kwale ani west sa lo ngi ngai ai alo yang ngo ka inga o ke ngo fo sa mo pa awala se surfing alo leli ngau saula ngi panka yon melor fa longa kangaka I kanga kapai e ka sawa ka pangula ka lakangang ai laka ke malam le faingonga luenga kai mi mala ke challenging ai iang I fai ungai fai o kala ia palangi fe make up don't talk about policy you're not a lawyer makamel navy alako foi Australia me fainga luenga ile immigration Australia same thing sau foi ile QK or le pora in New Zealand, same thing. Kusa e fangu mai ya.
o lau ke malama le I la uia argument, pa o lai whapea, o ngā olo langu ke inga. Don't talk about law. Don't talk about policy. Ia, kalo lea lii, ai au mai ar whasingo manga, alu lea onga. Ia le whaingo fia. Lono winga au o lea wa tali, wa tau tangata papai. Whatever you can do, I can also do, or even I can do it better. You're right. Yeah. You're right. Take your time. Me se foi le sa wa ko lo e avele le ka falo yo wa ke ama ka sanga ko ke lo ka me kisa ya o le falo ya o mo mo si so foi a pari se kulanga e pe yo le uso le sa ia ele nama la ina me sa tupui le uso ya pali ai pe o ia na sau nei pali I fai mai ka o fai de falo ia o la kalanga fai ya pali vai se siki o makanga ngama o fai kalo anga pongi on me malinga ia o loi maka okay lo o akama ia nisi foi o ainga onga uaka oko mai I konga mau e ngausia o ila ko nginga fai mai ke a ilo ki nga malo ka mama ko a e mawar poko e maka ule ko awang e fefe awa fo inge e pala ai which is o ke mafau fo le kele o alo mafanga o Samoa e le anga kanga kaya ka mai menyo ka Samoa lielo ai pe on mele le kenanga le mawe fanga o le loko koa sa fai se ma lunch ma se songa foi se silo ia Samoangi ma fa soai o langa saunga ia kia awa ia kau ke whaapea o le malo vale le anga le malo se vale a o le malo poko le anga o le poko o le mea alofa nga mai le atua e maalia lalau sili ia uye fangu fo ia loma whanau Samoa. If you are in a job where all the arrows are pointing to you, go seek knowledge. Because ele ise tu e piko sili o ngā malosi. I don't knowledge. And I think that's the best gift you will ever desire from God. Plus your time. Le mawhaionga e whaonganga, le mea alofanga le ari. Le fe soaswangi e o lo mga mia fe soaswangi. Are ngak fo I leo le kausingo ainga. But that's me. I know. Malo. My brother. Malo. Sorry to make you cry, but hard time. Ei le me volio ke ka mai ka waka fon ka ko mafuka ma sao. Pe inga ni silo ye ka ule mamma ma kele le nganga le fa nga sao. O le ke mai ka wa ko le kele sao ni le international law. Yeah. Compare the common law ma ni so o nga fo ke no loi. Sao ni sa alu mo sila fia ka nga venga le kule fa ese o mai siloi. Papatai mo le whasili lau sunga le atawa. Ia, e ai alo Samoa pe fo sunga ia pari sa matou vasenga vatasi, ma onga vatasi le onga whaloia. I'm a nuisance e kongu o vasenga. And some of the law professors
o ke ku ifesilia se ilonga e au mai le kali o mea le lo ke fia malama mai. And the reason being is the Navy is a military institution where this is how colonization starts. Alaku foila ia lea o whainga luenga i le immigration si auskadia through i le lako refugee detention operations in Christmas Island. International law, it's human rights. Fo i mai foile inga New Zealand whainga luenga i le customs. The same thing. It's all about the border. O whea me kolosi ai le lainga e ngaka i le malo si anga wha domestic law. O whea me a maka i le malo si anga wha international law. I la unga luenga la le kamingi i le bank. It's like everything is come to a full circle. You're talking about trade. You're talking about human trafficking. You're talking about money. Wa malama la i le kamingi. International law e mawhai o ngā mai ai e kusa pei o i e check mai ai e isia kungu. O uphold ea kungu ia le lako applications i malili e ngā ianga ko malili e. There is no other way e mawhai ea kungu unga whaongale diplomacy rather than putting sanctions on those countries who abuse human rights. A vai fo i laika ko winga wha Samoa. Le kako anga ngu ma le kako wha akerisiang. It's all about human. And international law pe o I lenga kau mawhai ei, le kau walonga lua laulangi lenga umaku, in the 1940s. Ka mawhai lava malo o whakasi. E ave ese ia siamangi malo lako kau mawhai e whaako I lalo I si kangaka. Even for ilai kaua ia kupur kaimingi, it's all about saving humanity. And ele mawhailanga ka ko whaapea kau ke whaiki o isia kung uongangi threat. Leilau ke posinga economically or militarily isia kung ai lai kau ke whaia I mea kau ke ngofoi. Through making legislations e affect ai le a ia ka kau marasa o lokonga kanga kua kasi. Without one person, there is no community. Ele ai fo I se whangua ma se ele po se moku po se akungu e ka o se akungu. Se ilonga wa yese kangaka e occupying. We all call those islands, o moku kufua. Ma ele fu se mela angoi. But colonizations, they're looking at those spaces where they will occupy for the purpose of driving economic prosperity. So ekele yala yao. And I heard I cases in New Zealand, even for Australia, America, countries with democratic platform. Ifamasingo, they will always remind governments, remember your international obligations under international law. Pe afa apeo le whaingi kula fongo, e violate ai le right o kako akasi. Whaima whakai ka inga cases of immigrations in New Zealand. E ile case Waliva, I think it's about 40 years ago. O se ali isa moa saki poki. And the lawyer representing Lisa Moa lea, very intelligent lawyer. Lisa Moa sa overstay in New Zealand, as a yai young alo, a maua maile, likumaika ifo salang mufo. And the lawyer asked the judge, Olea la separate immigration. Le kamaikiki malong kama. And the judge was convinced, immigration, as a country, you signed obligations to uphold the right of the kid. And this is where lawyers are very entertaining. A twist. People say is pepelolo ya mama. And elefa pepelolo ya olelo ke su enga se awala. Ela vea yel kangakalu alba kuma fafikauli ka kulafongo. Ile vai ar kulafongo e kakawanga isa varisaoa. Amba melkala alfa masingo le case leo. Ele mawhainga e kango e separate le ka maa malunga kari. A aveng il ka mai sa moa wha whir ka mai kikile. The right of the kid to a father. Nga ngofol ka ngakale. And these are how international law help us to maintain peace, prosperity, and even humanity in society.
O le mea whailanga ia o, I always look at how international communities look at Samoa and how we are part of that collective United Nations, not communal. Malo. Ole taimi whaftai le, me le utu mawhusi tantu taimi. Ole aani au wha moe ngā olo oto. Tai au, ole aso tā ua ilo soi fuanga. Ole ale wha moe ngā, ole ase wha moe ngā e au wha moe ngā lanta mai. Tautua o whea e mi ai le tūlanga o le wha aloia, fuafua, wha tuino si office aloia, a ole a se matua automate I tuantu. E wha lolo ia I mafufonga o anu tūla I mai o se loia. In terms of, I always look at 12 months, 2 years, 5 years, 10 years. Pe aku sai marwhinga lo leli. Ia uia, with where I am now, I'm okay. But I shouldn't, like I will never rest my laurels with, se mea loki e kaimingi. We are all replaceable. On mea whainga o mawhau whauai, I need to equip myself with the best knowledge. O le inga ua uma le kausanga mua I le law school, because e kaunga pasi, e ka kaunga e reachinga le marks e ke o le second year. Sa ukala ngoa I lau law professor. Because I am an accounting student. I'm an economics student. Yeah. I vela pe pisingisi in conjunction with law papers. O whaila o law professor, this is my result. If I do a conjoint 5 years, e uma ele lima kausanga ngā ua whafola okopa ua le, because I have a mortgage. I have a family. I want something of ako, give me your advice. Something that I can do quick and get out and utilize myself. Mai le law professor ngā whaukua inga, lawyers can do accounting job. Because the accountant, when they get in trouble with the law, they will come to you. E le mawhainga apia se accountant I lumo se court. But accountant, they will never. It's up to you. Are you going to fully utilize yourself as a lawyer? Because ele mawhainga e avea le vaalele. Ma koe aver ka avale ka mekas. O walongo vongofo va pe whakau sanga whai law school. And I did it 3.5 years. I committed myself to it. Ila uia lava ai. Ia ele ngā malainga. I'm happy to contribute to Samoa. Whatever they need, knowledge is about sharing our ideas to improve our societies. I'm also looking at getting out of the financial institutions. And I want to be a defense lawyer. Because I see my set of skills really help yes. And understanding the financial industry now, I can also see how the corporate world manipulate their processes at the detriment of our people. When you're talking about debts, e iai awala lai whai financial institutions, inga I mawhai e inga a mai ko kongulkanga kai whai le debts. Ai olor kai miu panga ki ai. Koso a koa o olo whale malo a inga ile ko. So I am, I'm very optimistic. Opportunities that are ahead of me, nga ole kuanga silfia. Ai whamoe pele li. Malo, sau nonga whai u le lau so lang mo umali tatu taimi. It's a blessing, se whamea po ka upo ka lama le ngenge le mai ngole aka mai fo yo sa uni sosan ka kom ka upo mo ka ngoing. Okay, longa, being an international the law compare the domestic law, ke loinga se wa ngali leia ka ko pokara mama ka ko ka pule fa. Malo, sa lo so nonga ni ante fa la tama tala le ma le vano ai man yo lungon proclamer na fa mai ale. Ina ua amata no utilo e content o la porkalam. O le tau te ia. Ia ke lo la sir fie sa ngira ukala le la fai. O le tasi leo vaenga no e whaatu muaia vanoa o ni porkalame le lei mo le atunu.
Ma lo wale tanga tau te nau e faini por kalame o le ata. Ai anoa por kalame o le tula fono. Ia mawai mani fa mau le lei. Ia por kalame o le anganu fa kerisi o me fa pena. No nau lava e se loia. Ora kumana. O ye ga fa kula ukala o te fa vitai. Langa a fa ye o te fa vitai e lungo por kalame le. Fa vitai le tua langa sa utatalo. Langa ile fa ngofie e le so ngofie ngi loia o mai sa fa fai. E tala noa. Ai kau ai me kanga kai ma. Patu ale. Te leo le loia e le mafai. E le mafai na o mai e fai. Ai no tatalo mo fa tu ile tua. E mafai nga ngofo e fasingo mai se kanga kai e geau. E pei se likola. Public likola advisor por kalame mole lo tele. E mafai ai. Ia o tele alo le tala lau just the likes of the time fo isa sa fai mai ai le tech team ma le uso ya tui mai foi. Ma papali. Ia no dilo le ia le tulang fa pena fa I like the idea. E mo mai se au tu fa taile ai fa singo mai lo so. Wai o le bo. Fasino mai ala fo ile fautuanga na o mai ia ele to na tia fo ise uso alo ia fo ia ele va ai loa ia no fa tu ia e hingi lo ia koko no fsidi de mo fa ia fa tu bau te lo tu te tu ai pe ngar koko ai koko mo fa masingo ai ko kere koko ai koko mo kanga ka lau tele ai fa mai mal tala tanga asia ta ina ia ja e ia ire ka mai kiki ko mo ke ko uma mai o sia ka mo ko uma ai wo ka makua fo kai o ta matua o ta ai la ka mala le io ai ta uma ilo ma to fe ilo ai lo ia o va tu le sunga ya sauni e ia ilo uma na onga ave ia but you just think about it, pray about it ai ilo uma na onga e talia o te mana o lau sunga e fai se ka ai o te allocatina le so tofi e fai ai por kalamele ia ai o te atala ile tua mana mea ele ia mai ala kasi ai ka ngolo mai lua a mai makar fara ai mai le vinga la tala mai fasino mai lo ile tua mai le la o batua la loia ai ka ngoi se i mai kot fara la mai mau isi mea la ta ngoi se i mai kot fara la mai mau ko sa kia kot fara i mea io la na mo fi fa yel tala nei la ngai pine fa mau la esa la ka la ia io he mai lo masauni o fa yet o e la le lo ia le tau te ia e por kala mali ia lo no winga anu fo ila o tu le matu official lo ia an sunga sau ai ma liko advisor e te le ui sa o ia sau nge ke ui ma ia ma o kot fa ia a o le taimi o le afa i lo ai fo i ma fa manusina tau o manga o le fa lo te le ina o lana fo i o nanga fa lo ia e fa ala wi lo tu lava ele tau te ia e alu fua ele ma se kokong ia a kupungi fa ala vela ve ia ma ua e ke ku i lu e lo ke mai ma dia fo le sa wanga na skalinga asia ka wa la fo le la fo isa e manga o ka mo fa pro ma ho fa pe ala sa fa la nga fu ma nga ia silua ma nga ia silua po kala manga o lua ia au foi pe ma fa wa me pi ma nga ia fo le a we te toite ena me fa ile tua na fa mai ale tua a mai mamanu fui vai ole mana ia wa tatu mo wale o tanga tau le olanga man tua kot fara me lo loko na ukele ia o kele pa ia wa wi orungo le alo ia tatu wolo i mea e sakia ia la velo manino mala ia congratulations uso tato fela ia so tao la fai mai ni update for ilungo tato tau ia fai mai tato update le so tao ia ma o ma le sunga le atawa ngo kong send ku le link because it's live okay online yeah kong send ku and then we can share it yeah well man ya na la tau fai share tu lungo tau ia if we can tomorrow ia wa te le tato followers e to te moni mawinai le ceremony ia ole ato sila iloa mo le ulu i taimi ile songa i miti el songa ya le ato ai foi se via wa kuma fio is an open okay se fulu lo on high court ile high court kan city to rungal ba to program le vanga fiafi ia ai se ngana wale to mali ila foi fonga va tele matua antu le tu ya ti o sa mo ala tu pele e vai mangalo mo i mangalo iso mantu o leu
se ngangana se upu o se swafa fo ua le sa o le tauina ma whaalewina ia matu whau nono i lo whitangalo ia matu wo tatu whira ile so taiau iyo ele ngata o le awaia tu fa mo sunga e sauni sunga le lilo ia o tatu tu ia fai ile so taiau o le so taiau ele tatu special tu ia ile so taiau ia e special lava mo le palota America vai ia le me o le kaukaia o le a fa soai ni tamali i lungo le tu ia e supportinga vaenga ia ale Republican ma le Democrat Harris Trump. Le la fitawi Harris ma Trump in a form of Samoan people tomorrow. Ilungo mai I think he made America. Yeah, Trump Samoa. Yeah. Trump Samoa ma Harris Samoa. Harris Samoa. Ya, ele leifo ile o le sila mio le walanga wala la latere vai ba la tu finga balota. Ya wa esial tatou polo mamao ma tatou mai tau mamao atu ai tau madele e se fo ia tu langa te tonu awala ne misi ati oi Sarika ia e a mata la le talanga o le pese ma tau tia la o tali ile o sahi a Frank Sola e a mata le talanga o langa CD i taia io e lana pese fo ia umalonga e aka le pese ia tatou woro la ia lea ia i fa soanga o manatu finanga lo le so taiau ia taurunga programe ma tu fa tu fantu anga le leile tua soifua mai manu